Aidu Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawava Mea I pia o tangata La usa moa moa ea Mea tua elo Pahavai e monilea Lea oro malo Tali ilangi Samoa e ai malo au patasi La tau e ile kueta E mawhana po I le vevela
Wana o le fetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo la whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awa uli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tonu lima, fitu valu i fitu. Olua tasi, tasi tonu lima, fitu valu i fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mea ua whai e le li I o mea te tele lava ia. O lo sa ilia I lantou umalawa o e fia I ai. O mea vi ia maramata ngō fie o ana ngaruenga ia. E tū ma fo ila nā mea tonu. E whāwawau. Vi ia oelo mātua tua. Le neila fo I tai au sing-singi. Mua I mea malawa o na mātu alanga ina o vi inga. Ma mātou pese fia lo mātou atua. Se o mātou whanene ma whamanuina lo sua whasirisili ese wa o lele fo ua tele tala I manu. Ai titi mala ina o mātou o lia. O le nei fo I tai au fau. Mātou wei fo I uluma le nei tai au. Mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma mana. Oe lava o le atua ma malu. O le atua sirisili ese mana matautia. O le atua e pule au e mea malava, e le ai lava, ma se e tu sama oe. Oe le atua e malia I mana o e mere lei malava, tu mau lava lau alofa, ma lau wha maoni, ma lau wanga le lein, e ora ngata anga o mea umau. Le atua oe so I fua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua oe la e le vi inga le malu. O le atua oe pulu le mātango fie. Mātu whaftaita maa. Lau mea lofa o la fau mātou mauara nei tai ao. Whaftai lo lofa o le fau o tute manu, whai ngā mālolonga sa tō whawhai o tangata, wai whapopo le nea sa fau lo lanto se fua mara mātou ni ola. Wa mātou au dia I le nea sa lulu, wa lua se fulu manvalu ia iaso mea o le fau launga nei tu sanga. Mea umalawa wa e whai mo I mātou lo mātou atua, mātou whampe atu lau pulelea. Ia, o le mātou
malanga o le nea sa fau, ua mātou tu inatu i o ao, a wā wana oe lava mātou te malu ai, wana oe fo i mātou te manu i ai. Ta māwha muna mole, tau te mai le wholaunga a whai nei. Awali tia whaiva o le awhi ngai ma le tunu, i le nei aso, ala whangia nei a mātou whanau, staimi fo nei tai hao, na tu inatu leo i la tau moa o onga, mātou wala au le paolo, o loa lofa se i leo leo ma malu ti aina i a mātou whanau, a o sa ili le poto e ala i au onga, ea whamunia ta mai whaivolo o whengai malim ta mata e whaia onga lo ngafa, ma le au ina nei a mātou whanau, mātou te no nofo lava i a tino ma mao, e mana tua pia sa mo le tino e pere le loto le mātou te talo. Manuia te itai o le tino, whaftai wai uman manuia, whanausu al palemene le aso nafi, o lesi la sanga lo mātou tua, o lo i o ao le malo e whaavai i a te oe. Manuia te itai o le tino, manuia nei o mātou a inga, mana i o mātou tanga te umalava i Samoa, whapenale a lala ma le pāpā awa i so se tafa o le nei kilope. Ia, whamonia fo le nea tino New Zealand, o la mātou nofo mamawai, whapena tino mana lava o le nei lano langi. Mātou talo inisio la tino o whaata o toria ngase mai o le tino, tono a inga mso se mauta ngase le ngata i New Zealand nei o so se tafa le nei kilope, mātou te tono ma le mautinoa e le pu ulo ao lo mātou tua lo mana wha malolo, pa yatu, pa yane, pa eifo e whafo sia le manosi. Mātou whafo i lava vi inga i atu. Oi, alo whangia le, tu mai mo le panga ma le tapo inga, na i mātou mātua tu asin sino le tunu i malo mātou malaora ne yaso, le fwoi vai teima le mānu lu o mātou iai, māwhan whana lo alofa, tei tōru waine lātou, whafo i sia lo lātou sui fua laule le tino, siri lava i le angangam. O mea o mala whana mātou whaira ne yaso, le whatalo loa e le tunu, ma te ngata malana whai, ia mātou whaia lava i nei fo i le vi inga i atu. Oi, ta mā whaamunia mai, i le tautua rei Samoa ni Yesu ato mātou wale mātou wala au i nei mea malawa e ala sua wha marumaro Yesu ki risolo mātou ri mara mātou whaola. Amen.
tuia lo tātou nei tamā o le vi ingo le tualangina lawa pese le kanesia whaporapatonga Yesu I Samoa le fio anga o pia le tautua mo le Samoa sifulima I wa tolu a mo o tātolu ia le tu lai ono. Good morning. In this update, a call to boycott Run It Straight style games has been reinvigorated after a teen died taking part in one in Palmerston North. The 19-year-old suffered a serious brain injury on Sunday and died in hospital on Monday. Headway CEO Stacey Mowbray says it's a tragedy that was entirely preventable. She says there needs to be more action against the organised events. We are calling on everyone in this country to boycott these Run It events. GPs warn the new 12-month prescriptions are unsafe. From next year, people can get prescriptions for up to a year, expected to save patients up to $105 a year in GP fees. In an open letter to patients, General Practitioners Aotearoa warns the extension will cost lives and the health system billions of dollars. Chair Buzz Burrell says there are too many examples where a 12-month prescription would be dangerous. Somebody with high blood pressure, they're not going to have stable blood pressure for 12 months. Some people's blood pressures change every 6 weeks. People with mental health issues, they're not going to stay stable for 12 months. Sometimes they need reviewing every 1 month. Confidence the Reserve Bank will make a 25 basis point cut to the official cash rate this afternoon. The cut, priced in by financial markets and widely expected by economists, would take the OCR to 3.25%. Herald Business Editor-at-Large Liam Dan says acting Reserve Bank Governor Christian Hawkesby faces a difficult balancing act. He says there's been good export numbers from the food and fibre sectors, but gloomy construction figures in big cities. A 53-year-old man's been arrested on suspicion of attempted murder and dangerous driving after a car ploughed into a crowd of Liverpool fans during a Premier League title parade. British police say more than 50 people were injured, 11 remain in hospital. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Cameron Norrie has ground out a 5-set victory over 11 seed Daniil Medvedev in the opening round of the French Tennis Open. Norrie says his fitness paid dividends. Novak Djokovic and Alexander Zverev also advanced in the men's draw. In the women's, second seed Coco Gauff had caught Philippe Chatrier chuckling when she arrived to play Olivia Gadecki without her rackets. Gauff eventually advanced in straight sets. Warriors co-captain Mitch Barnett has been named to back up from State of Origin duty in Sunday's NRL League game against the Rabbitohs in Sydney. The front rower will line up for his second Origin game against Queensland in Brisbane tonight. And Warren Gatland will advise the Uruguayan rugby team Peñarol in his first job since leaving Wales during the Six Nations. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wa nei tai au no whaatalofa mo whaawheloa e le amatele lava ma le whaaloalo Samoa le tunu pele le pa ia mana mamano lau whaafanga o te whaatalofa e le swafa mana malo Yesu Keriso le whaola ia o tātou maua le nei aso le aso wa whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai papatia nanga le lei siri ese o le tātou tupu siri le langi o le fo mbori malo tau si fo mana mātou malosi wa tātou sit whai manua le umhara nei tai hao ia tātou ave pere vi inga mana whaafetai lo tātou atua alo fo mai le tātou matai le langi tau tai le tātou wholau o nei aso ma tātou wholau le lao lo na alofa o tātou iai nei fo i aso lulu o lua se fulu ma le varu i aso na masina o mea o le tātou wholau o le lua fe lua se fulu ma le lima usi mai no whafonga o le pōra kala me malo le tai hao Radio Samoa se lima iwa tolu a mo na tāsha ba e lua so sana mai insini on Facebook ma YouTube o le Samoa se rata si pa tema fionga pesta LJ lo sio mo to ona neta vai many to ina se pa ile tu live e le tai ona ma lo se fu ma lo usu good morning Josh Malo foile lange mamalo sunga tawai vi ile tu ne futaya for blessed good morning to you and good morning Samoa. Wa fari vai aso nei ko fio lo fo ngai ka ko le maru ke ya le lei mo nga toro va so ta tu yai Samoa se mai la fa fonga o le lui tau o le aso
lui tau mo le aso. O oe o le whaatusa o le atua. O fōlinga o le atua i le lalolangi. Ke nese i lona mata upu mua mua, o le foi upu e luas fulu ma le ono. O na whetalaia ne lea o le atua. I nā tātou whaia ia o le tangata i lo tātou whaatusa. Ia fōlinga ia i tātou. Ia pule foi i lātou i ia i le sami, ma manu felelei, ma manu vai whā, ma le lau ele ele uma, a toa ma mea fetolofi uma, e fetolofi i le ele ele. Na whaia e le atua le tangata, ina ia fōlinga i ate ia. O fōlinga wa aia o le atua i le lalolangi. E ola ina e i tātou, le o langa whaapitoa, ua whina ngalo ai le atua. Ua au mai e le atua lana pule, mō i tātou, ia tātou fōlinga ai i ate ia. Tātou te pule i manu, pule i la au, pule i le ele ele, pule i le suavai, o lona si o manga, ma le foafoanga ma mana le atua. Tātou te pule, ma pulea ia mea, e tusa ma le fina ngalo o le atua. Peitai, ua fia pulea e le tangata le atua. Ua mana o le tangata e lo mai le mamalu o le atua. E whaamalie ai o na manao. Whaamalie ai lo na whaamawalunga. Whaamalie ai lo na whaasausili. Fina ngalo le atua. Ia tātou fōlinga i ate ia. Fōlinga i lana pulelelei. Fōlinga i le loto whaamaoni. Fōlinga i le loto mama. Fōlinga i le loto whaamangalo. Fōlinga i le loto e tumu i le lelei. O nisi nā o fōringa o le atua. Na whina ngalo ai tātou te whaali atu i le lalolangi. I le nei fo yaso i lo soifua ma lo uola. O e fōringa ea i fōringa ua whina ngalo ai le atua mo i tātou. Ai ape a se i e fōringa ia i le loto alofa i le neiaso. Ai ape a se i e fōringa ia i le loto whaamangalo i le neias. Ai ape a se i e fōringa ia i le loto le lei i le neias. O oe, o fōringa wa aia o le atua i le nei lalolangi. Tātou te tālo. Le atua lo whae, lilingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga lau leitio ma lau televise whaasala lau o le Radio Samoa. Whaamanuia le ala usu o tangata i tautua ma au nanga o lene yaso. Whaamanuia le whaafofonga sila a lou atonu. Lu i tauina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Le atu wae, awa o mai i mātou uma. O i mātou o le whaatusa o lau a fio. O fōlinga o lau a fio i le lalolangi. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
O le pese wana oe mai lava pese le e whakasai Jerusalem a fau tafuna. E nei tai au, ina was fulima mana awhana wa te anele tu lai hono le pola kalame mano le tai au radio sa mas fulima e wa toru a mora mi no te mo suka suri fei filoi se whaasiva foi oe le tai au. Iam whawhi fia oe whaamaras au le lausu tu te mga ruenga le o ngā tono vai aso wa tā to iai to e kuata le fitu i le tai au nei. Mana ia pia wha amano mai so teimi. Mo le tarapu kalame a reto, o le ola mai a pasta la whaile kopa, whaile nā matato malu o le tai au whaile nganga. O le nei foi aso lulu wa tātu o lia. Today in history, tata o vavai bari mena tupu le aso luas fulmalu me, i le telo to sanga vavai, a o le taina le fitu i le tā. Nei whaponga o telefone ngara pro tānia pēr tāle fitu o tarapu kalame a matanao le nei foi tai au fau mo mua tātu o siasi, wa mai dunga la wana o le nei foi tai au fau. Patalo fai abta vale nei foi time el tai alta tolu ai li poti lunga le awala ia o lo mai tau atu lava o lea lava foi e so longa le lei lava foi lunga o la tele le amatanga le nei tai au a leo lo o siaki atu tatau e le hai lava foi sfala lava tau ta vale ia o ia le nei time o le na lava la ua feololo a tonu ona ua babi foi pisi o le nei tai au o lo ia tatau le tulanga na feololo lunga o la tele ia ai le o ia ni vaenga o poloka le nei time so abta vale tawina ia manuia le ala usu ile nei fo i tae au i whainga malanga nis fo i na umana mga luenga poto e anga ilung ile fale ia malo lava le ngā lulue malo le wha malolosi ia whai le amula usale nei fo i tae au whato a mata no was full fitu minute te ai le tu lai ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā matau nei tala le tau mora nei fo i tai au fau. No whanga whasalanga radio Samoa tamaki ma kaurau sifuru lima o i el manu lu. I le nei vaenga o le tai au. Winga wha ma wino le tau le so le wha solo na awa o le tau e pa unai wanga niso teimi.
O lau te wawa i atu e whaasolo nangi malosi mana sabili mai mātū i niso taimi o lau auli mana whiawhiana nei se punu iwa o na maurunga nā mwhana i ai. Ia le malu o le ea mo tātou le sos putolu lona mawalalo tai au pe au dia le whaasau whaina awa o. Pa una e wanga ni se vaenga au kilani tusa le leia le malu o le ea nei matai as punu iwa i lona mawalunga. O mai ka yon tuatu las for raile aso se fulu balu maununga o le malu o le ea o le whaasau na awa o lang le leila se for raile. Pasal foi na awa olang de leila sto na i ona se muli na o nei foi masina a matanga o uni baba ya tu la so sa la sul matanga o file la e ko de le foi uni e sa mai de la ma la so ngo fu o e pe ya so malo lo era so ngo fu le sul mai de la fa ya uni lo sa mai le la ya ma la so lua i ona langi de lei o ba nga manalo fa ma wina la vai tau ile ne foi tai au tulanga masani au fanga solo le pokala me malo le tai au wala am fantato va fa tulanga ile tau tolo si vai ngalo sila pa pena fa tau sambo me se vai nga ole kilopeng talo tau radio sambo abuna to fa longa ale Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso wha nau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu wha lua rua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Sifun malai wala wajali tulai ono. Pesbesenga sui whai tuloi mala RSA talai na whafi whianga Radio Samoa. Pokalavi malo tai au nei foi tai au fo le tunu anga juta manga wenga tai au fo fa malo si mai Afrika ko pa yaso o su fie sar ko momo. Mo ni fai bon ya sorpresa le bo. Yes, it's a minga. Wa emole manaba na ositoya ina. Le lale wa matela ina. Foi myself fallinga, myself feelinga. Emoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa mana tole tawalanga no. It's fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself fallinga myself feelinga Emoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tola tawalanga no. Tafa maia o le vavea o anu o le vao ua vava o lo upito ie tonga fa o ma ato ata oto ifo o wae pupula vale i le po atoa o fiu o lo tina i lo upa aso moa o lo fia vi ia ma lo fia i loa ai inosia ai lo uingo myself feelinga, demoni e alava ita. Ete talanoa, ete
Papahela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 sauia la ia malo lo tele Fia mai mai atatape se yo pese atu ilea se yo pese atu ilea Hey, hey. Ho. Hey, lo su fala o tele tu la e ono le proclame malo le time radio samos falema eva tola molo gato no neva so tatu yai tatu e fo inai toya so to le masina lona lima o le follow ngora ne fo sanga lua fe lua se follow mo le lima o le masina mo fo le nema nai toya so o le season o le autumn ne tunu o lo matu no foi mo fa fo mai le tunu ya walanga o me ya le masina mo molina o le vai tauli nei unila ia walo ia foile a matole teme le maru le winter ia fa penga ale manga ia mo fa fkai ka de kiu ki ka ia o kaule ba ingi mai foile maru ra ko ngi ka ia a sau fo ia yungi mai le la ma ka ma fang ai ia ka nga me le pule ka ko ia male tua nga ke mai tau mo tato le mo tato uma ia is foi kaim po o ki mo le mo la au o fo nga mai ale tua mamana malo pa ngal tara ba kala me lo fa fo mai nei vai ngol tai on Facebook ma YouTube ro sambo malo la basi fo manuia lia la lua Josefa la fa fo mai I think ale sa e sa mo nei tai au malo la basi fo manuia Lia manuia la nei tai au Juliana Smith David Solomona oso malo se fo manuia Australia ngai ka tali Malay kiri loa Hamilton malo la fa tai fa tes nei tai au mai ava Simon Talia Melpone o ka so le fa kula la popola o Melpone ia si papa zet sobili male manuka wiri malo la fa tai Tino Puni ia fa solo tua and Charity Margaret Andrews malo la versi fo mo nei tai au Caroline Tuala Aleki Karene oso ana fa tu nei tai au mo faiva o nei fo yaso ia Ropeta Pele Masina o ko ke ka ko ka resi ngi ka fo mama manu Backledge good morning malo si fo nei tai au manongi efu ia mal totelo tantolo fa fo mal nei tai au malo lava ia mal a wedding ko ngene o Amelia fa mo mana tu ile la bu na no se fo moria o nei le o uli e tau ona release my lesi official cash rate ola ile prediction pole tel tunga e ono pa u fo la le official cash rate ala datu fa tali time la o nei ole announce fo na tu langa tono ni sila ai e telen nor po kala mena tasha le talonga le fa puina fo le o le ka longa o sidile se le mase mafo fa ia male CD o nga fa valer ngilo langa kolo ka ku yang run it straight o le wai ua ina umaile o la stasio tamatalvo o le la o vala auto tele la tau pupuia le soifua maloloina tangata o sili longa makua i ka ofia ia ka longa i kongi psila Yo e tawai o tūlanga le na o lea ua iai le taimele nei ono nei tu inga ta alonga fo ia o ta alonga e le ai ani le inkua oi o ka alonga fo inga lo momo e mai au la le ia momo e akumalele ia feko ai le ai ani e le ini head gear se fa onga ina o tūlanga na o lea la na mafua la le maliwo sia fo i tau le elea sfulu i va tau sanga ia se va ai kaiminga i kaunga oe whainga ruenga ma su enga ruenga le lei ia pe fa au le university le o fe o kiringa ko inga me o le o foi fa ia ka longa vale fa pe o manu anga le ulu ia mana tu ala tato fo fa inga tate le afa pe
le waku palasi i lalo, palasi lungo le ala, palasi i fea. O tulanga na amata mai ai le tulanga wha le tonu tau le lea ona olo na ulu. Ia le ala, nei ngisi vai fo fai pea o ina afia le ulu. Ia o lea na o le fale mai, peitai. Ia ele i toe mawhai o na i songa fitinga fo i lea o ngā. O lea la o lo o matua au mai le wha malosi. Ia o umakako e boycott o leo na winga. Ia o e makua i whai angi a kako whati nonga. Inga ia kao fia ai. A sila fo i atu nuu i se malae po se no whanga o kau fua i ka alonga ia. Ia e maanai a leo ia i fo i lea. Ia maave ia ila ngona ina ia tau fia. Ia wha asaonga le muina leo la o whanga. Wa ke whaku. Ia ngi ka maiki malo vale ngi ka maiki wa ofua. E o e maana na o e whai nei to inga ta alonga wha apea ata. I started so se full malay to sanga de Ryan Southwaite, I think, on the Palmerston North. A lot titula tu li poti a leo. Ele o se vai nga olona ulu nga bang po se mena kau se ole I think po le meu fa le tonu ia mako vona ka longa ke malanga sa o ke ko e ka mo e sa o le stangata. Ia po le mea ua makua i a fia le ulu le kaminga wheko ai mo lesta ngata ia alo o whai pe yesu suenga e winga le vaenga o lea la pe o na ta ua anta sa leita ea o le wala aula i lato umba matangata ma boycott lona winga makua po loka i awangi koe kupu i koe ngaka longa i tono New Zealand ia le lei a walanga o leo fwoi no whaalongo o whamai aisi ia aka kikiro fwoi na lakapi ia mal telo istalonga o la foi e foringa mai a fie foi telo tangata foi le il melo o feko ai o ia wa e happen for la kapila to e te mantola la kapia e io no tu la fono yes pauna le se senga la o titilo e tu la fono e pela al mele ke le fai la fori ava kulo o ma kwa director la o la veo le le skama po le i nga kuri lo le ka mai ku foi le ka wa kwai le ia le kari ingar ko nga tulanga na ye ia ka malalea o ile ai la e foi o le ngi me pui mai o nga pawa me no como esa o destangat ia va ngala nai le monu ai le ia wa le foi na sala no le mama te le foi tau fo ia mana tuala le amatango le fo mai nga le na fa pe tau fo i le fa tu le mangele le sa ta o ina e fa ye pe ta ia le fa tau no ina ia le wo fa ia le va nga le ia le la wa tu la mai le tu langa fa le ton ia le ka sia ia wonge ko fa ye ko nga ka longa fa pe ele se lu mana ile le a me sa na tu planga talo a fu ko sfulu va tau sa o sa ka lo fa mai maulu mana yo si fo ia a lo telo fo le le tele lo peto fieni so tato sa mo nga lue le matanga le nga conservation o lo de titilo to le fo a mata na vai e fo i to tele nga nga yo la vai mai fo to tele na to no le fo tanga mai tau te valu suma fa le fa inga o nga luenga ia o le wa amata ona fai fa tal no nga taimile nei ia o le a fa amtai na foi ona o le lava foi ia tau ma fai lava foi ina ia tuli lava foi ia le mtati a foi o lo tau tuli le malo le taimile nei ai o le fsiltele o ai la tau o lo o afia ai ile nei foi a vaenga wa nga ia o le tali ia o le toa tele pe amale iwa 10% o ila tau nei o lo o tutono ngaluenga ia o tina ia matamaitai o le itu pau tina matamaitai o lo ave ila le fase a fo ile ale pisa ai le taimile nei ona o le maita watu fako a lua vai aso kalunga uma aku le te eno le pay equity le sa tau mawhai atu fo ia i tsala no ina i tutono o le palemene ina ia i le tulanga fo ilea o le laung tasia o tina matamaitai o la tutongi fa pena fo ia le itu pawa li po tama foi ai peitai o lewa uma fakwa uma kule lo vai aso ai au mai foi ia le nei foi tu langa o ia a o la to ye sili ona ia inga luenga ia o tina tama itai ia a o la to foi o lo ila lo le vai nga foi ia le o le tongi mawalalo o le tu la le na o le o matua fa se ai la foi ia le pisa ai le nei taimi po le associate sanga fa inga luenga ile malo foi ona o le fainga tao le tu langa lo ia nei e mo ia la o ia inga luenga fo le ua toe fausia mai i le salau fasfulu iwa le ua mata ona wha ama amulu. Ai peitai, e le mawhai lawa fo i ona toe au sia tangata whainga luenga uma nei o le tulang whaintala na o leo la ia. E, asa le, o le folofolo ina i le sui palemia po le minister al vai whawha New Zealand wa wasamana i Winston Peters
mai whainga palo tatu sa wholua whelo sumale ono e le mawhaina la tunga lue whaatasi ma le Labour Party. Lono inga mkua kolosiar ko inga lainga po le ala wal tulanga iai ele ia wa kala wha por kiki nga ia mo le taimi a. Au titi roa tu se tasi fo ina vea ma minister whainga malo le Labour i tau sanga mo vai. Stuart Nash. Lona tantanunga wa te tau i le loto i whale o le vainga whaia Labour. Ona tiri tiro la latu te tai. A wafa peo le sitisila lea wa wasamane Winston Peters o le mawhai ona ngā le lue whaatasi ma le Labour. A wanda po se mea e winga ngā i tai po te ngata lo te tai il party. Ia po o policies il party o le mawhai ona a lona tantanunga na wa tau le loto i whale o le Labour Party on titilo. Ina lako kai kai a Chris Hipkins. Pe yo se sui mo fo i se tasi fo i sai tono le party ale le pale sunga ia Stuart Nash e pe o lona manatu la na o le wa au mai ona o le faalinga e pe on e sau no tavai a lona ia manatu a tono le faalinga e le o fa sau i le party a to ale Labour o lona winga o le fo i targets lava le tai ia e ke le lava fo i tu e te sau ona tangtanga i te so ia i la to uma lava o lo tai o la tau leadership style pe fa pe ia pe o tala fea unga ia male tu fata sia o se party ai mai se la ia o le walu mana e foi ia la nga ia tu le palota au lona ia nana manatu e tau i le party le Labour ia ona toi tiro pe fa mata o le ata sau ona toi va ai se isi tai e tu la mai ia e sui tu langa ia Chris Hipkins i le ne foi tai ala toi lua se fulma lima minuto lo talo le tu la fitu tu mo rode samos fulima Eva tolu a mo o kako be o faila so va veawa e balu pengu ia mo ku ia fiu so sa veo o supo le si ai lenga fa la fa vela le yang po fa ve fia con tai o good morning
tolu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu I whale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Whaptai pulenga male au whenga le Eveni Pacific NZ. La tu whalolonga lau whangai na le tāra pakalama le nei tai ao. Ia aloa ia ma ofu mai le tātou Eveni Pacific NZ. Whakauso la e mana I fo le nei aso. Whaakiri e ma whapopo sisi fupasenge o lau la li le. Whaptai mania whai wal nei aso. Pulenga mala whenga ale Eveni Pacific NZ. Number 1 John Coulter Drive I lata malava lele. E kusa kere I ol malava lele. Langa la ko kere la ko kwa le malama po fela tu ai. Ai nga I malava lele tele I ol malava lele. Ia ai mo bone tau I le Kamai Shopping Centre le lo tu nga vale pe fa pele la ku I mangere alu ai ole po. Ia e sau mai o I Puinui Road ia e lo ku Kamakaula pe ai o I Moli ia mai ngo fa pena o fa singo a walanga ka ko o Samoa ai la ku lo ai fai le ave pasi vai le fale lang moanga la le ku ko ngale u ia la nga ku ko ngal pasi nga lo la I o vai show anko. Hi uncle. Ikaw ilo lelom ko malpalang yun siya so. May palang. Oh, which one? Oh, you know that one P on and then next to the sa on. Ano ba ko pala si ya lai lo ka lang palang. O mene o whala wasa ina wa tele na Sautoro New Zealand. O lau te mawe atu ana tasha. Te au te loa o le wafu fo I tauranga. Le na maua fo I se tasi vaenga. Tele lava. Whala wasa ina mai tonu. Iau ki nopo fea tonu ulianga mai ia sa palai. O le vaa sau mai Italia. E nau I mai lai I Panama. A le lai au mai ia. E le sau lai I tutonu I le vaenga le naan so ina pea male. Se lau tolu se fulu. Ia me o piliki fo ia po ua o le wasau. Au mai mo containers. I vaa containers te tele fo ia. O le lai sau wele kama le kokongo le container. Ua pe ia o le si container o piliki. Peita ia ne ia o le lei lava fo I. O le su ina ia ma le lei o metotia o le ua faa nga ina. Mo le sa ilinga o loa ilunga ua fulela na la yo na maua pe ama le kai kasi kilo kalama le mamafa o le cocaine le ua fa ia fa piliki ia ai se lau tolu se fulu le fa yo piliki le fuala ia pe fa ali utu pe ama le 5 ova kwa ama le 5 miliona tala le tupe ato ma fa yo na fa tupe inai ia le fa ia ato o le nei cocaine na maua ai fa fitsai o le ua ma fa fo na maua ia ma le lei fo yo o tapenanga ia mai se lava fo yo le lei o le fa tau ina o le ngaruenga I lunga lava wafu
lafu ia le ua mawhai ona tau fia le nei soli ngā tū la fono ese le maoa ai ata vai. Ai sa le lei. Ia le lei so o le vaenga na moni au o le lei o le maua vaenga ia o le ele whai ona ave tua fo le o le mele ua whai ngai te le o tupulanga te le boma. O vaenga whara wasaina. Pei au te loa o Bali, le atunu o te loa a maua tenga te avatua i whara whasaina tona atunu le. O le whasalanga la te kunga o le oki. E tu se whasala le oti. Bali, Indonesia. Pei au te loa le atunu na la tu maua la tu la whono le temine nei. Maua o le anga ma kung whara whasaina i konga le kunga. E o le ngā? Ngā ngale. Wati en foi la yellow le chan. So se funu ono minuto no jora talo le jona fitu mai fa fianga mai le mai Maunga College. Ya ona sole Malaysia tatu ripoti mai lunga la wala ona bato lo tatu malu ta fa le nganga. Retro la mai pasta la fa le copa o fa fonga le porca la me malu le tai out radio samos for mai botolo amo. Lona lua se football valo nei aso me o le tatu fola o le lua fe lua se fulu malelima. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio i sifuru lima i watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O loo mā lava le tele o lunga o tata wala tele e nei vaenga iti a leo wa amata o na whio lolo ani foi ia le pisile nei foi taimi o le tae au on Southern Motorway City bound o lo mai tau watu mano kau to Green Lane o leo foi ua faisi pisi i le taimi le nei e whapena foi lai na le vaenga le na Mount Wellington, Ellerslie ia male off-ramp le na i Green Lane o leo lo mai tau watu taimi le nei o le na ua vave lava foi o na pisi nei vaenga na lunga o le tata o State Highway Suma le ono mai tau watu
o le o iai polo kai le vale na o Lincoln Road ia and St. Luke's i le taimi le nei lata nei fo ile le tato Waterview Tunnel ia o le na ua amata lava fo i ona feololo le pisi slow down tato na Lincoln Road pe amale iwa minute le travel time le na ua iai fa pena fo le mai tawatu i lunga Onira Road mai tawatu se fulu tasi minute le travel time mo tato le na o lo iai ia ta vale ia o le na lava ua ila uta malto fal fa tau tai o lo sa i lunga o le awala le nei taimi o le taiao e mafuta mai le malu le taiao Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa il tātua tunuu, mai tātua polkalame o le anreto leola, i le nei fo yaso, ia i le alofa maleanga le lei o le tātua matai sili ono i le langi. O le upu mo oe mai le whata o te luas fululua whaupe ono, o le whai tau masani lava i whanau, whapea. A oa o ia le tama e tusa malona ala, a o ina toi ina lava o ia e le tea ese ai. A le upu mo oe le aso lei matua e whapea, ta pena lau whanau mo le lumanai. Prepare your children for the future. E talitonu e le ai se matua e le manao e manuia le lumanai o lana whanau. Te le foi nei matua o matua sacrifice i mea la tau te whaia ia mo le lumanai o nei la tau whanau le teimi nei. Nisi matua ua ave la tau whanau ia onga nisi o onga fo ia tau matai kau mawhai lava e ave ia la tau whanau le mawhau ia maua se lumanai manuia. O nisi fo i matua ua whaatau la tau whanua ia pia kau mawhau ia whau ai whale ia ina mawhau fo mamau fo ina ia ola ela na whanau manuia mai ai meno no fwai o tapenanga fo i lea mo le lumanai o le whanau. Peita ia le ese senga mea tā ua nei lua. O le sesenga o le o lo tape na ina, o lo watali ipo o lo wafine, o lo na lumana, ngo me ke whaia mo ia manguia lo na lumana ia. Ma le tape nanga fo ilea o lo tape na ina, o lo na mawhau ina ia mawhai e ia o na face, pefeta ia i malu i tau o le lumana. Ngai kawisi ngai senga o mene e lua. Awa e mawhai na e tape na ina le lumana i o lo watali. E ala i le ave se a o ngatau mata, ia poko ia mausa na ngaluenga le lei, fauso nga whale, whaatau se whangua, me umawele ke sound uni, mo lo na lumana. E mawhai o na poto lo watali. E mawhai nga mauala na ngaluenga le lei, ma na ia lo na whale. Ai ele fausia ina lo na o langa whaale anganga. Ke loa ile lumanai, po le ale manga ngai o me o ia ilo watali. Ai le palengi ele ai so na o langa whaale anganga, ma so na tu langa matau ile tua. O mea ngai build up o lai kiki kam kiki, ia ilo na ava ile tua whaalo alo ile tua. Ke loa, e o la inga alu lua, ele paleni lo na lumanai, e kolapsa pe a whaina lo na lumanai se taimi. A wafo ila, o le soifua matau ka me ki kea o aku o le titi ile tua o inga e fausia ai longa ma fau i lona vā ma meo leo langa le nei lona vā ma le sita ngata longa vā ma lona to lua a fai e songa ko lua a ua fausia lona o langa wha leangang e feso songi ua fo ila o le ungari i fo i pia makua loa kali po loa finge le so longa le lei ke le me kupua wha fita au a e fausia lona o langa wha leanganga e makua e o ia po a lu i tau le o langa kupu i le vā o ia malona to lua ai ua seki lona o langa wha leanganga e mawhai e le mafutanga le arka me kiki ma le tuanga e fausia o le titi ma tupu e o ia pe o le kala le whai mai a o le tama e tusa malonala a o le tama i lonala wha leanganga i lona ava ma matau i le tua o ngā pālengi lea o mea uma e seki lona i tū le tino ko e seki lo nei tu whaaleanganga. Ke loa awha pe
ele lei le vao lo tali po lo fine male tua mafutanga le onga le lei lea o lona va maisi mafutanga uma va maisi tangata va maona maoe o matua ma le va malona to lua ile lumana so le upu mo o ile aso le nei ta pena lau whaanau mo le lumana elenga o le fausio me le lei moia ale me sili le tahua o le tapenanga whaale nganga o lau whaanau a wai tele lu tau le olanga o lo oanga i mai le tua tapenaina matu whaanau e ala i le awa o ina o i latou ia maua se mafutanga wa wala lata ma oe sauni ai o latou mafau manganga mo lu tau le soifuanga o lo oanga i mai whafta Yesu amen. E te fuma pale ina le pale auro Maya leilo le so e fio Maya le mi po e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro ala Maya leilo le so e fio Maya le mi po e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale auro pale auro e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ili maya le pe ili maya le pu ili maya le pe ili maya le pu pale auro pale auro pe atu o ai siona ma tu say no avenga ma o fue sisina mata uta ulau sala yo Yesu olofa aola o ma fatianga ma avenga ya o fue sisina mata uta ulau sala yo ete fuma pale ina le pale auro ala Maya leilo le so e fio Maya le lipo e tau le lei e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro pale auro ile Maya le pe ile Maya le pu ile Maya le pe ile Maya le pu pale auro pale auro e te fuma pale ina le pale auro pale ia pale auro ile Maya le pu pale auro ile Maya le pu pale auro o le pese mana pese Bruce Part-Time Pacific Gospel Choir fa mai ai tata pakalame a reto leo la le nei foi tai o fou ina o to tolo bino tolo to tale le tu la fitu o le aso lo se fulu mana valo me o ane na tupu nei aso to sanga mai Se sanga loa fe male tolu ia o se ulua ita ile te tonu la tunu o Australia na ma vai mai lona tulanga ita ia ona o le fight o ina foi o lana ita inga le sunga i le Governor General le na o Peter Hollingworth. I le tausanga lua fe se fulu ia o le tausanga lea na whapena i foi o na whaalawiloa le pese na numera tasi le na foi tausanga I am ready mai le tamaitai o Alicia Keys. So sanga loa fe se fulu ma le valu o le ulua i taimi le nei na whaalawi loa ina ia le company le Coca-Cola. Salato mea inu po o salato ta o mafa o ta o le alcoholic drink le na o le lemon dew. Ia i so tonu o le atu nuu o Japani. Nisi nao wa ingai mena tupu le nei aso. Tau sanga wo mawai. When you shake up, I bring you some more. Lua lua mai, my shim mai. Radio Samo, Radio Samo, Radio Samo, to see my
up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoa, kaule kaua! Hei ana whai! Oase lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o si nono ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine loa le kānau. Tanga iane I le mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kānau.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa whau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, renewed warnings that people are rolling the dice with their lives when taking part in Run It Straight style games. Ryan Satterthwaite died after a private version of the game in Palmerston North. The 19-year-old suffered a serious brain injury on Sunday and died in hospital on Monday. AUT Human Performance Professor Patria Hume says it's not like the game of Bull Rush, as that involves people trying to avoid each other. In this case, you've got two people who are purposely running at each other with very high impact. There is a very high risk of injury. Economists will be watching today's official cash rate announcement closely, despite broad confidence of a 25 basis cut. BNZ's already dropped mortgage rates. Such a cut would take the OCR to 3.25%. Police have been granted an extension to question the man arrested for driving his car through a massive crowd in Liverpool. A 53-year-old British man's been charged with murder, as well as for dangerous driving and driving while on drugs. Hospital. Merseyside Police Constable Jenny Sims is applauding the public's help in stopping yesterday's attack. Following such a shocking incident, they immediately ran towards an extremely uncertain and potentially dangerous situation in an effort to protect members of the public. The official trailer for Pike River, a film based on the 2010 West Coast tragedy, has been released. I want the truth for my son, and I want justice. I would have given up a long time ago if it hadn't been for you. The movie, starring Kiwi actresses Melanie Linsky and Robin Malcolm, tells the story of Anna Osborne and Sonia Rockhouse, two women who lost loved ones in the disaster. The film premieres in Sydney next Saturday. I'm Kay Gregory, and that's news. In sports, sailing analyst Mark Orams is lauding Team New Zealand's pitch to remove cyclers on boats as part of their draft protocol for the 38th America's Cup. The proposal will see the pedalers replaced by a battery system designed to mimic human capability. He took issue that the roles were taken by athletes outside the sport rather than sailors. While supreme athletes, they really were just people who were head down, bum up, pushing the hydraulic oil as fast as they could, so maxing their heart rates out, but they weren't actively involved in sailing the yacht. Warriors co-captain Mitch Barnett's been named to back up from State of Origin duty in Sunday's NRL League game against the Rabbitohs in Sydney. The front rower lines up against Queensland in Brisbane tonight.
That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia ina isi vaenga fo ia le ala tele wa amata lava fo ina mai tawatu le pisi le taimi le nei on Southern Motorway City bound o mamafa lava le traffic mai papkura anga ia tu I Takanini Conifer Grove fo ia lo mai tawatu I ai ma le whaawawa tai lava anga I Mount Wellington. On State Highway lua se fulu a ile anga ia tu le malaiva alele I le northbound o faisi pisi mai I le mai tawatu I le taimi le nei whapena fo ile anga ia tu le na le State Highway lua se fulu anga ia tu tato Waterview Tano o le na o lo o ua amata o na feo lolo le pisi Mangrove Bridge to Queenstown Road o lo o mai tawatu fo I le na o lo slow lover le traffic I le taimi le nei ia o na ua faisi pisi o tatou Lincoln Road mai le vale na Universal Drive anga ia tuilunga o le State Highway Suma Leono on ramp faisi pisi I le taimi le nei le mai tawatu whapena fo I on the westbound I le State Highway Suma Leono lava anga ia tu St. Luke's ia o lo mai tawatu taimi le nei faisi pisi malanga ia tu le na I te attitude. Nisi na vaenga o leo mai tawatu fai lava si vave o na pisi mai nei taimi o tai au. Nisi lava vaenga o le altelo le na o lo feo lolo apta avale. Ia manu ia lau fainga malanga ma ia saunga le mu. Fa minute te aile tu lai fitu malo le Tower Radio Samoa. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo se fomria le tuno nei vai ngora tai o le tala lata mai ma fa monga lata mai ala vai tau. Tātua mata mai Samoa nei tai au va vai atu tulango I le tau I Samoa lua se fulmal toro lo I le vevela I Samoa no te ale valu. Poka tone mana mai le langi le mai o le tau I Samoa I le nei vai ngora tai au wingo le tau le tuno o le fasolo na langi le nei awa o ni so taimi e la foi ni so vai ngora tuno e pa o timo. Vai atu fa mai la vai tau en faino o le tolu se fulmal tasi degrees Celsius mo ronga le vevela le Samoa I le nei fo yaso lua su marfa I lona mawalalo. Nai mino John Tatu tara no fo le Samoa le sui radio Samoa pia le fionga ngan mana tu mana tanga vai tipi tanga vaia ia le ambau fo le tanga tu nga I le tau I Samoa nei tai au fa mongo fo la vai tau mo nei yaso ia ma fa la te leina le tele melo tupu I Samoa o nga toro nei yaso o tatu ia fa tala fa fo I el tara po kalame Banga o malapa na malo le tai au so se vai ngora tino lo mai mai lungo Facebook mai YouTube ro le Samoa malo lava ia le soi fu manuia se mai le tala tau I New Zealand nei Vai atu motu saute fatalo fai panga o maltara proclame so se vai ngora motu saute nei tai au Queenstown la vasaron awa o le tau pa utimu ni so taimi la awa uli mana fiafia na nei se fulu mo lungo le malu lufa ma wina mo Queenstown le so se fulu malu mo lungo le malu lufa ma wina mo Timaru Vasaron awa o pa o utimu I le awa uli mana fiafia na nei Wanaka la vasaron po na awa o pa utimu se fulu mo lungo le malu lu vai atu Nelson vasaron pa utimu ma mafatimu ngai le so solo ina awaoa ia le tau inweka ko se fulua marunga le maruru fa mawina por ne fa yaso Dunedin fa solo na awaoa ak mani ma savidi mai matu se fulma le tolu marunga le maruru fa mawina mo Dunedin le so le ayo fungala au ayo kabisa kara station good morning marolo si fo manuia fa solo na awaoa pa utimo le fia na nei fa solo na marolo si lang mer savidi mai matu se fulma le tolu marunga na le maruru fa mawina o kara station ile nei aso lulu Ile papa atu motu matu pi tola marunga motu matu kai taia se fulma le marunga malu o e ala fasoro na awa pa utimu ile awa uli mana fafia na nei le la mua Wellington alola pa se fulma ni pa angal tala proclame so se vai ngora la mua le taia fasoro na awa pa utimu ile awa uli fasoro na ngalo se mar savini mai matu ini so taimi la awa uli mana fafia na nei fulfitu ola marunga na malu lufa mawina Mole la mua Wellington le so fa solo pa utimu ma mafatimu ngal telo vanga o tauranga awa pa utimu telo vanga o tau po le so roto rua ma rosi fo maria awa pa utimu le nei fo yaso o vai atu telo vanga o Palmerston North awa fo pa utimu le nei yaso New Plymouth la fa solo pa utimu fo fitu malunga na malulu fa mawina po le yaso fa solo pa utimu telo vanga o Napier Masterton la fa solo pa utimu le source fo fitu malunga na malulu fa mawina por nesa lulu le telo vanga o Hastings pa solo na awa pa o timu Gisborne o timu ngane so los fo malunga na fana kirikiri do Hamilton
alo lava se fo maria fa so na awa pa o timu le so se fulvalu mo ro kana maru le fa mawina mo tau i le fa yaso na fa fa sa longa radio Samoa tama ki makaurau se fulwara wa ia malu lu le va ngora tai hao tu mawinga le tau le so la fa so na awa pa o timu le tela vaenga au kilani tu mo se fulwiva o ro kana maru le fa mawina mo tama ki makaurau le fa yaso fa so na awa pa o na wanga le tela vaenga au kilani tai hao i le vaenga tu atu lang le leile for raile lang le leifo le sto na ile so muli le na masina lona lima aso mo yoni oka aso sa awo ka fefe wa lang le le mo le tau lang le leifo le so fo mo so lua o na vai so mo ya pa 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 tu na mai la mai tau mo ta tau le fo i tai off Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Malo fafte tu no fa small tara pokalame ne fo tai fo le fa fongal pokalame malo tai already samos for lima iva todo a mole on a todo va so tanto ia lona luas fu mal valo ne so mail tara fo longa lua fe luas fu mal lima malo fo lo mo ile tu no ia la mo fo masinga di maior ko sang Ja, le ole mai al for usu ale parlament Samoa so nafi le pasiel talo le tupe langoina le fa tutuin al fainga malo o le step ola oi o le ano le tino i le sina fainga palota so o vainga o mai o le vonta tu va vai awa o vainga ye lo sa ti tilo ai o le for usu le tino ule so nafi e lo ai le vave ona fai palota pe tu mo per fenga palota tu sang fo le le fo fai fenga palota ana fuala nga ile fai unga ol fono usul par mene la tino ile so nafi yo te lo wa lo i lo a le tino fo tu langa o yai ya se fia sama o mal tu langa o yai so lo la tar fa del tani ya po la le si la sanga le la so nei ala fo le vave e ba fai ona fa tino ai le early election it ona samo Sa le te vai, ia. Tau lava le tātou ngā luenga e whai, ia, o le te talo. Na tu ui le tua ina ia ngā le leile atua. I ta ia me se fo i o le sa i linga o lo uiel ni te ele whai ngō fie. Ia e wha mule fo ia ngā ia kuangi, ku ifo fo ia i lalo le whai kio. Awa o te tali tonu ia. Wa lewa fo inga maka aku i lunga o penga te whailangi. I o e whamtalanga. Ia ai e leise si o tātou o tonu o le whai ngā malo. Pau lava le tātou ngā luenga ma tātou mtawhai oi. O le tātou whaano no manui le atua. Anga le leise o tātou atunu o Samoa. Ia, so o le tulanga na iai o nei minuton tātou talano le Samoa. I le sui already Samoa e pia le whianga hangan mana tu mana vao. Tanga vai tipi o tanga vai a whalau tele ai nei vaenga ia. Ia wafo le whaafo mai le tunu. Nau mawali poti ana po o loo tu mau peona whai tio afi anga ia na afia i le sua ufo lena i le vaa orko kongu ulenga ngoko i ngakai whale fo Samoa. Antaso. O le ala whai tio al tele o nei a inga fo i e o maltemire nei. Ele o te le pe le isa lau pasene latu te lunga saunga le multa mafapea o i le ngate fale ia ona tanu mai tupu na foi vaenga ia o le vale na mangoto to watunu ui o i mato watunu as ia February tau sanga le nei ia o le ala o moli mau mai lava sas fo i fanga i le sau a faso junior sale upu mai le fio anga te fitoala e o mel taimi le nei e le toi fatu to ina lava fo i e pei ona ia i taimi ma tau sanga o mavai le tau mafaina fo i le o i a mai le ngata i fale a mai se lava fo i o nga sami le sa ma sani ona fanga taina ia ai o le lava la o lo fa wow ia fa tala noanga le vao malo e lua ia o le na fo i lo mai tau atu o le na fo i sa sau noa ia le susunga fo i le tai o le lato vaenga fo i lea e va aia ia le si o manga fo i o lato o le o lo ia fa tala noanga i vaenga fo i ngai mo i tu tau tupe mawhai ona sosoani ai nei a inga ia na mafatia ia malusi la lato fo income o le ala ia i lava noa e mawhai a ona talo sanga a inga na mo ni
i a vaenga na ina ia utangi ai fo i le malo. Ia pe whaamata o le ase tūlanga o le ai ai le nā fo i tālo sanga. Ai olo o mawala wa noe mō vaenga fo i a compensation. Pe a wha apea i se a inga o le sa wha le tō. Ia, o te loa le a wha apea langona le o tangata la fio anga lea. E te tau le matanga luenga o le ngā te whalepo o vaenga fo le lo fisheries, agriculture and fisheries e Samoa. Ona mai se a fo i se wha se silanga mautinoa. E tau atua i tangata la fio anga. Wana i se me toi popole ai. I le tamo whaina o i o ngā te whale. I mean, na pauna le awala e mawhai ona toi whao o i le loto tali tono o wa man se laupa sene. I le saunga le mua tamo whaina o i a maisi vahenga o ma whi ngotor sami. I mean, a whape o langona leo tangata la fio anga. Ia sala ina o e la tau langona le langa e a mai ala ngā kaimi. Ia o pe wa kau musu a fo i e whaongai o sami ma whi ngotor sami. Ia ona tūlanga na iei so se mangana wa sau se wha silanga alo ia. Man matanga ruenga fo le leo whainga whaiva. Ia, awar koe popole ka kou o leo ua mau mai isu suenga. Na ua se nau pasenge le saunga le mua. Ia wana mama koe le ngai e te tonu wai tanga tau le fiong. Iyo. Al vai ngai compensation. Wa kau le pisa mai New Zealand ilu langa la mea kongua. E kau a onga kokongi New Zealand kupe kongo o Samoa ma na ia fionga ia. Ia no la fianga sai. Yeah. E ale na whatalo whatuali tara paklame paanga umal ale manuole tahe au. So se maenga le tino pene Samoa o to mai mon whafonga mai malo lava se whomaruia. Whaponga le tahe au paklame ngā whautania. Think a minute. Ale aso ai pia mai whapenga mai 5 stars a mai. Rana ia ona tatu tara no ne Samoa. Le sura rede Samoa le fianga ngalma mana tu marama tanga vai tibia tanga vai. Au e whafonga le paklame manuole tahe au rede Samoa sfuli mai tola bona ngā tola ne vaso o tatu. Ia malo lava se whomaruia. Rana popongi manea. Patu saina I se apahela pi Po se pisu pasili Po se masike ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato malipi Tonu lau pinanga lota pahai po ipo Avane ile malo Ene anga ole tatua Etele ai ole ti ako lope Mawasa lepe Ole pepe ole po Talofalava, I'm Annie Puletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Little Al was a sweet 5-year-old boy and quite the little Englishman with his proper dress and manners. His father, a successful businessman in London, called him his little lamb. Yet for some reason, this daddy was setting up little Al for the shock of his life. One day while Al was playing, his father called him and handed him an envelope. He told his little son to take the note down the street to the police station and wait for the police chief to read it and reply. Little Al was proud his daddy had given him such an important mission. He ran as fast as his little legs could carry him. When he reached the police station, he proudly handed his daddy's note to the police captain and said, "I'm to wait for an answer." The police captain read the note, then said to the boy, "Come with me." Little Al followed him through a door.
down a long hallway and through another door, until they were standing in front of an open jail cell. Before little Al knew what was happening, the policeman put him inside and shut the heavy iron-barred door behind him. As the police captain walked away, he said to the 5-year-old boy, "This is what we do to naughty boys." Then everything was silent. No one heard little Al's frightened cries that seemed to last forever. Finally, the police chief returned. Without saying a word, he opened the jail cell door and let the boy out. Little Al ran out of there. He never knew why his father did that, or what bad thing he'd done at age 5 to deserve such a terrible, scary punishment. Well, from that day on, for the rest of his life, Al lived with fear. But instead of running away from it, he seemed to almost keep running toward it. He even used his fear creatively to scare millions of people as they watched the scary movies of Alfred Hitchcock. Maybe you had things done to you when you were a child or teenager that gave you fears you still live with. Why not ask Jesus to take control of your heart today and ask him to fill you with his power to conquer your fear? He'll free you so you can live and enjoy your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se fulu lewa jane le tula fetu na ta show fa mai le fionga le alo le sui le ta radio Samoa pia le fionga ngal mana tu marma tanga vai tipi tanga vai ya fa lo tele melo tu pi Samoa lo ngatur le mes wa Fatalo fa mau folo fa tu le nei fo tai au folo fionga mana malo le soi fo manuia wa tanga i mai wala no moana fa solo atu le tai au o atsana le nei fo i vai aso Sai fua manuia te sala fa persona te vai yo me ana to fa ia ko le tanga fua wa foi ai wanga se ngase ia le o so soni o ngor fa ngor vai aso ma te lu ma sai ko karonga e wa le anga ma wa ma oi ma te sala pe ona fa ia pe fa ia inga le anga pe manu malo e ma mau ale tapo inga le suia kai mene o ia kuia I kopiko te vai. Ia. Inga o ngā makua whare kongu ama ma ilo mautanga. Tai, ia, lei. Lei se mako ka le whaia wha mol. Nā lo, whafte tele mole nei tae au, whafte fwoi mole tautua maili tātunga ruenga. E le atinu pele Samoa. O le tātou a manta le nei tae au. Ia, o te longo ilo a le atinu ua no foilo o ma Samoa so se tafora nei ke lope. Ia, tūlanga na ia le whai unga fwoi alfono usu al paramene le atinu e le asona nafi. Ia, o le ua fworinga mai. Ia, ua le si whatu tuaino le whainga malo. Nō winga la o le whainga palota le si vanga le aso nei. Ia, o tūlanga nā te vai ma tu sala ma whafonga Samoa. Ia. Ua la ua ta oto mai tautonga fo I tūranga le mautonu le sa iai. Wa pia le amatanga iai anuari le tūsanga nei. Le ana amatei o na ata mai ma wha pe e angi mai le sabini malosi le whatauta. Le la ua tātu wawai atu. O le saunonga wha minista fo ia le tamaita I pandemia I le asona nafia o le whatatia le tala whatau o le tupe. Na manino mai ai le furusanga atoa. O le sa kapena le pandemia ma le kapena te se tūlanga e tūlai mai pe a whaata oto atu le tala le tupe. Ai te ena. Le funa ua forosia I le saunanga wha minsta le te mai te pandemia o le penga maro. Tausi le oi nei. Ia o nga uma tūlanga le sila ia le tūla fono mai le pasia o le tala le tupe. Paul tero tupe le se fatu tuanga le malo fo I whainga panota. Ia mawala la ia ta auto mai nei pe o le stalo panota ne pangaso. Ia maritulanga fo nei ia inga tula fono la ia I le tonu masina pe a umana fata pe pan mene whaino le panota.
ia mare ia ingo le stula fono foi nga paro te de ono masina te wena le stula tu sui fa tu pe o vala la ia le fa te o fa menino ono o ina se ta penanga i le fa sinonga ina ia fa mai o i o le mai ba fa menino mai ba nga ia e te na i mai o ia inga i o le tula fono fa vai o le tula fono foi nga palata o ina na le pe o e te no me le o le o tato no le wa te ener talo tupe ia o te ener talo tupe ia o la ho na fai de la fo fa tu fai el palo te tau ko au ia la o tato no menino foi no mena na ia to su fa na te ener talo tupe fu ono na na ngoina ia le la o le talo tupe ta apel parmen ia le fa tali nei de polo ingo fo i masani mai ia ingo tu la fo fa mai le al malo el pacto al parpia ia e fa e alo ia fa ta apel no parmen mai si vai no fa pena a le to na de to nei ta to tro le la ta to wa ia a fo ia apel vila le o le lu o ta si le fa il pano ta te fa tau mai na ia le lima tu sangal pai ale feto a fa a pewira lente le na to le fa tu sa sa le ia la foto a mata me feita o le tu sangal mu le pai ia le o tato ia ile tu langa o le fa tu ina fa nga malo le na tero tu tato tu fo i te fe fi malo fa te tele ngamal mana na tasha fasili lo te fifsi le tu langa le wa o le wa tu lai mai nei e le lo le tu po le 1 million a tato fa te tele te mine nei i lo malama i whainga malo e le ngato Samoa New Zealand malalangi ato e te tauna i le caretaker government la tu te tau venel malo le te mine nei se ia o le teimi e mautu ai filifili ngā Samoa o te leo mauti noa la i po fe tonu le vaenga o le la to toai ia wa le o man fa tu le la fo le fa tu tu inel malo o la so tau fa fongai foi le tu nga fa mon ia tu nga masania o le pandemia ma le kabineta la te o veina le dia le pulenga fa tu o la tu na e te o veina tu nga o le malo tu si le tu mau po le ke te government okay yeah o tu nga masania na o le pandemia ma le kabineta e fa wo wina le pulenga le tunu stulanga le tu mau ai tani ai le palota po ai le si fainga malo e tu le mai ia fa pena ho le na foi le transition foi le stuna ia pulenga le malo ia o te le lola ia pe ia se sia ia inga o ia fa mai foi e no to fi mai ni stanga te o mai o te o ave malo tos ele ia te ka calma a o na mala mai ai e fa au te mai te pandemia mala na kapeneta le ulenga o le malo le tulanga le tu mau ia se yo ina mai ata tu whenga palota o le tolu masina la le tau mai le ia ingo le tula pono whama e tau na whai e tolu masina na ta penanga umal palota ai pea na whai atu o le ua whai loa e le pandemia le na saunga wha minsta vala ia tula i mai i la tu sila e ono le tau nu ai le se palota e tu so ai inga i tolu masina me holna le e tau ave i o ile i le wha masina ngai na ia whai mai e se tula inga o le fitena i le tu la fono whai ngā palota ia mane tu la fono le a wha mai o le fau te ilo le i le atunga runga o le pandemia ma le kapeneta i le tulanga i le wale se tara le tupe mo le si sfungua masina a wa le sfungua masina o tu sanga wha tupe le whangaso e mai al wha i ungo le masina fo uni ia wale i le la stara le tupe a o ia ingo le wha vaire ia e lua sfuru 5% mai le a wha inga atoa o le tara le tupe o tu sanga le whangaso na paulina o le wanga tupe e mawhai ona wha o ngā e le whainga malo tausi fatino in ngā ruanga ia lewa melfina ngā lo le pandemia la tausi sila e le lava ngā lua su 5% e whi ngā ruanga ia olo no winga e ono mawhai fo ila ona avel nā vaenga i oi whamasino ngai e au mai ei se whai unga po le altulanga e tauna whatau toai e a whapeo le tene ni fuafuanga o le mana o mia e whatino le temi le
E a fo ta pena il tatu balot. Ya me se pe fa pe mo tolu masina le ya le tu la kono fa mai. Yeah. E le fa tau nu ina i te palota o ta pena ngai e pe o le stalo palota. Yeah. Okay, le malofa tai ia no manatu te fasili langa sa o sa ilo manatu fa pe le yaisa ia te tau ale vaenga o le tele la tu fai pule fa te tinga la fast. Ia wa afa pe o le fa tu tuina fanga malo pe le sona nafi. O le no winga la tau ai foli take government ele malo le fa tu tuina. Ia no fa pe ai se vaenga fo le tu la fo no no fa pe mai le el fast o matule le namba. So tu mai amato le avano amato to vene ia le kia te government community ia awala o tulanga uma afa pe ese ia ngo pena sa taula na fale uma il parliament na yes yeah ila ule va vai sa taula fale uma la tulanga na ile parliament ia fa pe le o ti lo la foi numela los fus lima survat no vinga e mawalunga tu los fus valu mare lima. Ya, te do ye awa ana fa pe se ye no fa pe na. Te do fa de ama fa ye fa un tu langa le po ye se mai e tau aver malo tu si al malo tu si ko. Te de upi. Ya. A fa ina tu masil. E de pauna te. Ya. Ai ola una tali ba ve tu le te. Ya. I de tu langa le wa e fa si mai ai. Ya. Awa ola una tali tu ngai I finga fa vai masani pa te mo kana. Ole pane mi amla na kabinete le te o veina le pulenga le malo e pa wa o le malo tu sina. Right. Te pena i si pa no te ma. Se o ina tu la mai po i finga malo fo so. Malo fa te mo le fa amni no le vanga ia. Se e fa lau tele la fionga mal mana i le tu lava fo i tau fa amsdonga lo mai tau atu e fitus fu ma le ono ia la fa ionisi mo le maua leo le fo i lo fa nga solo ai la ni fa amsdonga pe a male fava ia so me fa no fa lau tele la fionga le tu langa fa mo mo After ya to no ta si de ta tu fa amsdonga o le ba ba o ai ia te o tu no ta vai ma. Ma na ta ya le la ua fatino le na amata ile so ngafu ya ole tu langa na fo sanga fu lo ya le fitu su no la tu mo ma lo mo ma fai mai ala to mo ma tu fonga ya wala so ta inga mai na New Zealand tasi na New Zealand tasi Australia to lo mai se va fai mai la to mo ma I lo pena te fa na ale sto tele ya tu la I tanto fa sino fa tu ma no ya o tau manga na fa msinonga ya fa si umi awa te mo mau ya fa te mo mau ya fo I fa msinonga te fa pene te mo mau ya tu langa ya no wa de bala o si mo mau okay wa si la tu alo ya le wa lava ma to mo mau yo mai a fonga ya la to a fa mtalanga ya e fa pena tu na fa pena a la fa inga yo mo mau le te pena fitus fu bono ai umi fo te mi fanga solo ai ale tau mangal mta upula to lo ia mai nai ni siga le o mai ya o lo ia nei samo ya fa ya si pesto te de ko io to ia to veina le mta up na ia o falfam sino ile so fu ala sa usil silama sa mata ule mol mawal kom sino le amata ia mol mawal ia wa kom sino le mo fa le mo mau ia mo ni mau na si da fi ho ele tunu wa wa meno fa masino ia e te moni mau ana me la te ro wa mena le nga fa tau to mal tu spa ia o ta wa to le me moni mal pa mau ia fa mtala la pito la au le mena na I no mal mena tu pu mal fe wi ingol se ai o inga so tu la fono na tu o mo foi le ia na ba tu le o le abano I lo ia ho ia da tu la moni ya e fai mai foi la tu que sigue awa o anga ia fa sino tau fai ai tu dia le mo ni mau o tu le le tu tang o ani vai ngai fai na tu telepeina fa ma oni le mo mau ya o anga na ma sa ni fa sino a ko ko lo o pe pe tin ho le o o tar sa bala fa mai o le fai ungal nei o tanto fa sino ya ka ko fa ya wa ya Ola wale sa mua ia male sa muri hora wa ia mo wina le te won ma. Ai ala fatani se uma lesa I dinga fo io. O mo mau mutu ra fa pena. Ia na mo ia le fa mo pura fa un te no ia.
Malo fafte jale ngalwan mana lan tato fai u ai temi fo i mana miel tana al tangata kilia mai li poti leo ale pe va vai atu fa pe ol tangata le tongela sala tu pe tula amesa me o so nga tula fo fo tau ta barafi lo winga le fenga mai le se kilia mona tangata ia a fo ila le wa le na mai mo e fa linga fo e tanga lunga le wa nga ye no fusala e tongela tu sala tu pe ya fo le la fa sa le lis ia no winga ai bo la sa le lis no winga o alba nga la ba o lunga le ba lo la e sala tu pe le tongela e o mai ya e ka ke va vai ko fo isu a fo fe aura to si go kura e mai ya awal mena wa mai lo le lisio hole o ka kala e sala tu pe tu e sa u mai alba nga e o ai le ora e la cosa ku pe le ko ia la ko ka va sa u mai ai na ora la wa vai o le wa ma singa lento e mai ale u mai e ai la era la ko ka suikia alela ave o te ngorete ro to fere kiri e o oficial le o meli pot ia na ba kwele o su e na ma mo wai fo o le to ngelo tal tu pe e to ngelo au te lo o fia to te le wale fa sa lo wina le viso so ai te lo e nei te walu ai ke wa fa pele o le hunu fa ia kuri mele mo mo e ai le va fu e le to te le nis ai a fa ia lo fa sa lo li si al tu langa na te vai e mai uma ma sua fo foi fe o sua fo leo o sua fo lo ia o uma la o e fa masino la e o fa masino nga ko o le incha la le tongio mai uma la tu so ma lo fa te tele ma tu la no so fa ilo le a tu no ta penanga ya wa fo la tu tu mo la tu e ta tu la ma samo pe ta va fa bol mo o le o fisiringi le te ta el malo na pulenga ia le foi o se palo te tele de tono le tonu masina ia pe o vala ia sa tatu tala no ai tolu pa inga fa pale mene a o le wo fa muta i le nei fui pa inga le te ena o le tala o le tupe o tu watu le official foi o le komisio foi nga palota i molino i le to te le wo fia le stala mo foi nga palota o lo manei ia o le o li potisa i le o ai le o le fa sa la o le apio foringa ta vai ma le te usala tala foi nei fa pe ile ben pa ile fer wa ia ma to nei ma piki ia te nei tima ta mai ta le la o mai ele fa tuanga le o li potisa o atu ai a wor tu o lu le apio fori sa le ma lo fa te tele ai ta jo tele fa fa nei tai au fo o le no ba tu nei fa mo la mai tau na ma nei tau sa mo nei tai au ia a mai wa ngai sit fie le tu la ngo ye lo si la tu fa foi le tu pe ia ele o ia ira te iga pon faltonga fo yo winga lolo wa tau le yaso ai o winga le tau mo le yaso lolo au su o sa video mata polo lo a fi ai sa mo e mai au mai au mana timu le vai ngai polo mo sa va i mo le so e o fitia se va ngole la ngiao fa pena i timu iai inicio temi ia o le tala pupule o le tau mo le yaso lolo lu furu va lu me lu o lu di mo sa mo le il tanto maftanga te vai mer sa lo fianga le alo li fa malo fa te tele to mal ta to ngwa nei ta ma nga to no vai so la ta to tele no tili las froile pe audio lo se forma so ma to wala ya ma se forla le no ma ni fa va nei so ya ma ni fo nga nga te lava le fianga ngan ma to ma va tanga vai ti tanga vai ma le to tua mai le ta to ngwa sa mo nei fo ta fo le to tua mo le sa mo for li mai va to la mo na va tu ta headlines fa tele ila na unanga ia taru tala masa mo pe tala valu e le tau nei wo mo taimi o family nga osfa na nei fo e tai ao so le fel musica la wo le vanga la kulia asfa nga o nga kere ko se ka ma de musica oi fa kai lava Whara wala so lulu neile so lua se fulvalo me o matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima iba tolu. Wa mo fwere mrano ngal tanto i meli.
On air at radiosamoa.co.nz. Whanga le Facebook, body YouTube, or the Samoa, awala umana o mai from ngas whana nei tai au, amata mai lo pizza fa mo le anta. Ia le leita vai, o lo o iai le whamanianga I lunga tato apia fōlinga mai a Naomi Pama. Happy birthday Foa Maylene Malasi I Wellington, alofa atu. O leisia tato whamanianga o la soifua mai a si afu ta alonga whai. Whamanuia atu le aso whanau o lo grandson Leroy Ta'alonga Jr. Baby, whamanuia le atua I lo wola tuptupua I a vea oe mala me pasisulu I tatono le ainga. Whaalongo mausita I a mama dad, matao le alii o le amatanga leo mea uma I lo wolanga. Happy birthday, my Billy. God bless. O alo whaangana mai a mama Tasi, Nana, Auntie Moana, mau uncles, Bo, Jaden, Matau. Okay. Yeah, I think. Na ole pau na ta whamanianga le wailunga le apia fōlinga mole nei taimi. Se isiaki atu fōl tatou I meli. Mole, le whamanianga nana so kako I meli. Ia, lea. O le whaamanianga mai a tuu fuau. Patipatia le anga le tausi o le atua ina o aulia mai e le awhawhine peleina o a inga e iwa Riffle Chain mai lunga to filau lona lua se fululua tausanga I le aso. Alofangia le atua mato e whaopoponi se tausanga sele mo o le awhawhine. Manuia o la sanga uma, ma ia tu mau le loto alofa, ma le whaalo alo I tangata mātutua. Sili lo wala fia ma matau I le atua o le afuanga o manuia. Alofa anga mo oe nā, mai lo nana I Samoa, o uncles and aunties, o sisters Rowena, Hope, Ainsley and Lee, o brothers James, Christian, Ken, Ethan, Mase, especially from your parents Tofilau and Lomialangi. Ai whaasilisili ai pele, ai whaasilisili ai pele ale tātou ainga, Emmanuel and Evangeline. We love you na, God bless. Ea, o ka konga. Ole na. Ea. Se makua mahanga ia se. E peo lolo, e le pisike. E pis peo lolo. Yeah, hallelujah worship team. Mas bese na se family po nga mala fanga nga radio Samoa. Yeah, mas vol po kala marwal ta ala tino famana to was fa na le so manuia tele to was so fua. Happy birthday. Se fa se paki. Celebrate le lo fole tua. Ah, why not? Yeah. Why not? Why no? Ala, to was furu le batu.
Adonai, hallelujah. Yahweh, hallelujah. Yahweh, Yahweh, Shaddai, hallelujah. Yahweh, hallelujah. Yahweh, Lord, Elion, hallelujah. Yahweh, hallelujah. Elohi, Israel, hallelujah. Yahweh, Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Taimi pisila nei mama mawhale traffic I lunga o tātou wala te tele nisi fo I o vaenga o lo mai tau watu Manukau Station Road I le taimile nei o lo o mamafa tele fo I mapaloka mai le intersection Nai Grade South Road anga iatu I le Manukau Transport hapile nei fo I taimi e se vaenga fo I le na St. George Street I nai Papatoetoe whai lava fo I si mamafa tele I apoloka le na o lo o iai ia male anga iatu fo I Puhinui Road I le taimile nei lunga le tātou anga iatu I le on ramp le nā le State Highway 1 mai Puinui faisi mamafa le traffic o lo o iai le taimi le nei o lo iai fai poloka I le tātou State Highway Luas Folo Interchange I le taimi le nei le anga iatu I le malai vaalele ia male anga iane foi I Manukau Green Lane I o lo maita wata foi le taimi le nei pia male fitu minute le travel time le nā o whaatulanga ina on the westbound lata atu LSE Race Course and the Green Lane Clinical Centre ia fai lava foi sipisi le taimi le nei Green Lane New Market Corridor vaenga na le na o maita watu mamafa le traffic mo tātou a le isi fo I maita watu westbound traffic on I le anga iatu I Takapuna o le nā fo I o lo ua maita watu le pisi le nā waiai I le taimi le nei Pakuranga Road from Highland Park to Panmure Bridge sfulu valu minute le travel time le nā o lo o iai ia e maise fo I avta vale o na o ngaluenga o lo whaie lunga o le alatele le nā o lo o whapena fo I o na pisi ai le nā vaenga o le alatele ia oni tūlanga na ua iei tātou avta vale ia ma awala na ua pisi I le nei fo I taimi o tai au manu e tele ma ia saunga le mula o whainga malanga ma futa mai le malo o tau Radio Samoa so se fulu tolo minuta ntale le tila valu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima iwa konu amo. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le wau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz.
Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausaga o tautua ma o restalaina fo'i mo le waina o lo mauta, falsam fatfaigaluega, faapeli peina o vaivela ma o gaumu. Falau mai lo waleni o le Amos Electrical i le olua fitu, lua ono tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua ono tolu ono fitu ono lua. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manama. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. Toa tusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping center malai Va'alele. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o Aukilani nei. E lua o na la I to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona onga fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se a onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Tato moi roi Samos for lima heva tola mo ma le proklame malo le taiao I na ua to e 2 minuto lo jora tale le tu la valu. Taro tala bai Samoa nga toro ne vai aso pe tale valu I le taiao. Nei, ma na to maru le taiao. Le fo mana le le taro matai le langi. Fa fo ila tunu mal tapo inga na taro matua tu asin sina Samoa ma lo fa te tele. Tu talo mal tapo inga wa la fa o pumasania fo ila tunu fa tapo ia o fa maruia na. So le talo mal tapo inga na taro matua tu asin sina la tunu. Yo lo maruia fa la tunu manga ya ka ko fo ngar wenga lo ka ko su mai le ka ya mane ka ya. Tu ai le tunu. Ia malfa fo mai tara programe ia le ngata o tata malo tai ava pena fo programe fifia mai fa solo tuai le o li mafonga mua ia o tau fia fo o ngai fo ia o tau tu fo ia ma fa solo ko le po va nga o mai lo tau tu le de Samoa mo na tenu ia Emanuela ma ia ka ko ngarwenga ia ma fai vole tenu ia ono le talo mal tampo inga na ia tatu matu le lei o le ua tauno mai le tātou ofisa ia le lisi o le under 20 a Samoa. Maso landu talonga le so nei. Te lor melen ka fsidenge ia ngal mana le tai o ka ko karangonga. Fatu e fo ia awa a fua I lo ma fo fau ke le lo le tunu man la to fo sile fia. A fo lo ma fo afa pe o le fatu tu ina le fainga malo. O lo no winga la wa te taula na mai la se malo e tau aveina mo te mine nei. Ia o se malo e le ngata ina ye le majority of numbers. I mean numero. E tau aveina le malo as a caretaker government. Pe ava pe o le ua fa mai fono usu par mene Samoa na fi. O le fatu tu ina fainga malo I lalo te inga le fionga sa fa pito. Ia au te lo la walanga e ava pe o la ia tu la fono tu bau o le parlemene Samoa o te lo la ina la e mulmultai ai. Ia le tulanga ia le fai unga. Ia mo umi le wa kau kile lopo le umi wa le sata no mal fenga mana toru masinga. E umi. Ia, fai si umi. Fai si umi.
Na ka ko kikilo ia matatu talo. Ia manuia le tunu ka ke fa maulunga ta ita a meno sa mola le tunu fa vai le tu. So God is in control o me uma. Po fea ka ke mingo iai o ko makai po fe lava. La control uma le tu me uma. Ia la ngol malo ma le tunu fa vai le tu. E pule au ila le tu i me uma. Fai swing tal nei vai taimi te vai e tau la fo ia no fo mai tau atu ma mata ia ma we fai lele ma fo he mai tau ia o lo fa no ango stai mo le utu la mai aintu langa fa pe fo i tu tonu su tatu atu no ona o le isi fo i tu fo lele e mua lava fo le social media I lunga so se tulanga ia o lota I te fo I vai atu I lunga le New Zealand Herald I le angia mai ai fo I e la ngona I lava lota fa no o le ala le o la ta ita tu walalo tatu ta talo mo na yo tatu ta ita I le nei fo I vai taimi ina ianga leile tu atu fa fo sia se tatu atu no I le ta o le leia ia ma le fa alo longi ia sa ia I foi ia I tau sango vai e moni lava foi o fainga fa apol kikil nei vai tau ia tatu talo ia le file mo le tu pene sa no ta vai yes ia ole tulanga na ia le tatu tu no pene sa mo o lo mo tatu so ta inga ma su yo tatu ready sa mo pia e le ngata na fianga ngan mana tu mana tanga vai tipu tanga vai fa pena fo tu a le maiava mai na vai ia o mo wal tu langa te le melo tu puisa mo ia wale sir fio le tunu ai wa ka kongi ma anga yo ele fai ngo fio fo tau vi ta to ma lo fo ita o le tunu ia ai o le me silina on fo on ta to fai ia ta to monitor sanga mantua tu atu le tu fai a lo na fina lo ta to ma no ma ne fil le tunu o ki kilo ko lisilo under 20 al ta to ma samo sole ma kwa ma ga mo ia sole e lau titilo atu e ko kere ka mai ki mai fa fole piki ka ko under 20 which e lau babai mo lu manai a fa pe o silsilan fa ya o nga la to wi le ma fai on a to venel under 20 wa a man wi la tu tong fai e la ko foi le la ku le me mo ka ko mo sa mo sfundi ma mo lu manai mana ia te ia yo mai ta watu ye ma la tu ta alonga ia o ma he on fa ta tia ma so ta alo ai so le junior man sa mo Oceania under 20 challenge fixtures o talonga umaya e faia e le Prince Charles Park in Nandi I fiti o le latu talonga mo junior man sa mo talonga Canada la so lua o la so foi ongei sole luas full valo me so le se manguia ko ka longa under 20 o le se latu talonga la so lua uni e ta aloi ma tonga ia ma le latu talonga mon moli o le junior man sa mo ma fiti I le asto na ila so fitu o yuni ia le lei o le atato so ki kiro po le la barka kai mi so o le manu sa mo under 20 latu no tasi Port Wolf Masoi o le kalapo le Marist Rugby Apia Rugby Union mai awala ma Vaisala Harry Hanipale no mele lua mo ta Apia Rugby Union mai afio anga fa to ia ma Vaitele is it key hai pule Canberra Royals Australia yo tasile aro sa mo mai Australia sa matau ma Mount Druitt ia sa wale latu no melfaya komitu tea is it Warringah Rats Rugby Club Senior Australia male fa ngobul fanuam fale siu ia le lei male latu numero 5 Constantinos Moananu West District Lions Act Canberra Australia afianga farfa matanunga manono latu numero 1 Jonathan Apelu matafala si umu Rugby Union si umu fale siu numero 7 ko ke la fale siu numero 7 fale tui fifita tupa Marist Rugby Apia Rugby Union mai afi anga fale lau new time fa ala ia marelatu numero valu to junior a va ko captain na lauli Apia Rugby Union afi anga lauli ia ma sa tawa ia malatu numero iwa Arthur Solomon mua pe ala tali ole alo leo so ia so alo setu mua Marist Auckland New Zealand mai afi anga sa maunga ia malai mar ia fa so mai la ko ko ia mo ngai mi ke ko fa mon mo Leo Tasisa Junior Henry Volkman mai Canberra Royals Australia mai fio anga vai teletai ia masale la longa numero sutasi o
Simone Mani Soma, ia mai Tane Kings i Tuotane Rugby Union, whangamalo, ia masato ale pai, numero sulua, ia Rome, tawili ili, mai le Marist Rugby, ia Apia Rugby Union, ia o Afio Anga wa maile ale pata, ia mawai moso, Josh fui maono, le sifo ile o lato co-captain, mai Massey Rugby Club, i Aukilani New Zealand, mai Fio Anga Salani mafale latai, Genesis Yuli, Sunnybank Rugby, Brisbane, Queensland, Australia, Afio Anga Talimatau mafale fa, numero sulima, PJ Sua, East Tigers, mai Brisbane, Australia, ia o nuo lotofanga, ia malefanga. Corey le Maunga Chan, ia e au mai i Taka Ranong Vikings, Canberra, Australia, ia mai a fio anga o tuana i mapui paa. Ele tise ese, Te Patasi, Ale Bata Rugby Union, mai le fio anga lotupu e Ale Bata malalo maunga. Ia, numero su malvalu talalasi Kosh, mai Marist Rugby, Pia Rugby Union, mai le fio anga vailele mamtau tatai. Nai o lalau a fionga, mai le Suburbs Rugby Football Club, i nei Aukilani, ia o fio anga o Salisatele, ia matawhitoala. Peneli o Petsi o numero luas fulule na matawhala, si umu Rugby Union, ia mai no whango si umu male au waa. In Hokari Puava Pepese, mai Roinga Rats Rugby Club, i sini au Satalia, o fio ango sale aula, Levi Sale Moa, malua penese EJ Risale, mai Canberra Royals, au Satalia, no o a fio anga nei o lotopa mawai moso. So congratulations moara o Samoa, whiwhilia mo tātou Manu Samoa, under 20. Ia mo lātu tanonga na so o wako piki lo ka mo nio la lau fionga ali so ko fe nio malo ia e so o ka ma mo ni lau no fa jozo le tai au ia ole na ole ala ska ko fa ma ski ngel ka au vai ale le ka wa le safari vat ko anga fer safari vat fa mo ale la su ko fa ya o yong kiu ki ia se fa ka ko fa ma ski ka fa mo e ma nga ia nga yes seki mania fa mo ne asa ta mania tele ne asa Samoa, yellow asa tavai, soifuea. Tara mai Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa lo tātou o tuno o tātou whelo i foi, ia usi mai alau whaafonga. O le whamasinonga māwulunga wa sila nei de pāle mia mala na whai ngā mālo tausi. Po le caretaker government, o le a ave iai se tāpenanga e mawai se lao i le mawhai lea, male le mawhai le tonu o le toru masina, o na whaatino loa se pālo ta tele le tuno. O le sauranga whaamin stāle te mai te i pāle mia, ina wa toi usuia le whono a awhai tū la whono i le solua le nei vai aso. Sa ia whaero ai mafua anga o le leono taunu o sea pālota, o na o mafua anga e peo na ia whaeloa, e au fiaile le stala o tangata pālota i tū malo, leo lo whaanga solo, mai whatoa au sia le te bineide tūlanga o au le 5%, ai o nisi tū malo pālota e au fiai tū malo te tele, o le vai maunga mawhaleata o lea whatoa au sia, le tolu sa 4% o tangata o ia i tū malo, ua mai a ona le stala. O le tasi mafuanga o le aia inga o le whaavai au o na whaia le pālota tele, i to tonu o le tolu masina pe a pa ure whainga malo, i le le whaatutuaina ma le te ena lea o le natala au tua le tupe. Ona e iai le isi a iai ngore tū la whono o whainga palota, o le tausanga luafes furuiva, o lo o ai 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 le te tau na le sitala sui whaatutu, i le ono masina i luma mai, o le aso e whai ai se whainga palota. Ia, le opose li lo whanga solo, le whafowina o le sitala o tātou lola palota. Ua longo mai le ofisa o whainga pālota. Ua ausia le 5% o le stala i le tūlanga au. Ai, olo o iai tū malo, ele i ausia le 5% o la tō lola. Ma olo iai foi nisi o i tū malo, ele i ausia le 12%. Ia e au fia ai me tātou tū malo tele i le vai maunga ma whaleata. O le lona lua o toa,
le aia inga i le tulafono whainga palota o lo ia i nei. I le tau ona le stala sui tau wā o whainga palota. I le ono masina i luma mai o le aso palota. Ono masina. E fete e na ile na aia inga. Ma le tulafono whawai. O loo aia i ai e tolu masina. E tape nai se whainga palota tele. Lau whionga le whunga whitarai man mamalo o le parimini. E whainga tāo na whanga soro tape nanga masani. Mo se whainga palota i lunga o tulafono o loo iei nei. Ma ole a mo o mi ai. Le tu ina atu o mata upu o whainga palota. Mo ni whaatonunga whaali tulafono. Mai le whaamasinonga mawanunga. O le tasi o tūlanga na whaeroa e le pāle mia o le whainga malo tausi, o le pau o le talo le tūpe pe whea na whaanga solo na ngā nuenga. E mafua lea, o na o le 25% o le tūpe fua i lea o whainga, o le talo le tūpe o whaanga solo nei, e mawhai o na wha tupe i ngā nuenga wha au le malo. Whaalia le pāle mia le na saunuanga wha minister, o le toa lea ua iai, i le mawhai ma le lea mawhai o na te pena se whainga palota, i te tonu o le tonu masina ma manao mi ai, se isi teimi wha o popo, mai ono le lava le 25%, o le talo le tupe wha au wai ngā ruenga, ma au au nanga le malo, e tāri ai se isi whai ngā malo fau, pe a maea le palo te tele. O le pai ingalo na sfurfitu o le pale mene ua wha mawina nei tala wha salo pito, o upu whai o le malo Samoa, o se pai inga ua na o le whātau sanga, mani vā yaso o le masina le nei o mele i maea, e mafua le pau wai o le talo le tupe le malo, e pei o na whautuaina e le pāle mia le ao le malo e whaata apelo le pāle mene, ai toi sauni le isi palo te tele. O le paia inga lona sifuru fitu foi, o toru i ei paia inga wha pāle mene ua tupu ai le talia, o le talo le tupe au tua se whainga malo. O le tausanga hea whiu se lau vadulua, na urua i tūla i mai eile a tūlanga i le whainga malo le pāle mia o tupu ora efi. Whapere tausanga hea whiu se lau vadulima i ante sema, na pa ua i le whainga malo a tō whilau eti a le sana, ina ua te ena foi le talo le tupe. Mai le awhiu se lau vadulima i le masina o mea le tausanga le nei dua orua lima, ua wha se furu tausanga taruai, ai o le awhato ato e tupu se ngai o inga i to tonu o le pāle mene, ua furu si ai usufono e te ena le whaitonga mua mua, o le tū la fono tau whaofi, o le wha tau ino, tupe. O le te ena foi o le tala o le tupe le baya inga lona se furu fitu, na tutu wha tasi ei whai pule toru se furu wha, wa ofi ei le i tua ngai, ma se vaenga to tele o whai pule, o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O le toa se furu ono na langolongo ina, e ofi ei le pāle mia ma minstai se furu wha o le kāpeneta, ma le sui whai pule o sanga ngalua, e langolongo atu i le vaenga wha upu whai e pui puia, ai a te tau o tangata. Na whairore te tai o le tua ngai le tau au fianga le fono na te e nai le talo le tupe, o le namatau, o le paia inga sili le nei o na whainga tā, talu o na avea o ia ma whaipule o le pāne mene. E le whaingo fie le no whainga le nei. No whainga le nei la mata mai ai, e le ano o whawhati a tā mai. Tele ia vaenga e se sa tātou whetongi ia i tono al mauta le nei. O ia anga masani e tasi a le aunga e manuia le tātou atunu. E whawhawha mai a Samoa ma le tula i mai o le mamafa o le whaitau ese e le tātou pulenga malo o le tātou tiri lalangi. Fa malo lava fo il pale mia mal kāpeneta e le lato fo i tau mwhai e le whaingo fie i ngā luenga sa mātou i la foi. Mai tele i a whawhita au le whangai pēr mal tātou atunu. E le whaingo fie fo le tātou walo atu i lumanai. Ono le taimile nei umatua mawa ea i a whasuia inga le tātou soifuanga. Ai amata mea mai fafo.
O lo a fai ngai le tātua tunu ke te le ngā luenga e tau le fai. O le a fo la se matau mai. A le atunu e le tai au le nei. E iai lava e a fionga le tua. E le mate te inai i tātou. O le na te iloa le me te tau le fai. A le faia. O le ang sala. Le la ilo mo siresi. O le a fo la i a tulanga. O tātou tau nui e le tai au le nei. E tasi ata i ala. O le na te si le fia. Le me te tau le fai e le faia. O le anga sala le la ilo mo siresi. Le sunga tu i le epa lupe sori aisa i le maria le ngau i o le te itai o le vaenga wha upu whai. E pui pui a ia te tau tangata. I se vaenga le na saunuanga wha a te itai o le tuanga i le pāle mene. E tali foi te wai le saunuanga le pāle mia. Ina ua manu malo le palo to le te ena o le tala o le tupe. E lei ato se aso taru mai le asolua na longo talai le atunuu. I le wha ta ape o le pāle mene mo leisi palo te tele. Ai mori mawina i ngā ruenga le official komisio whai ngā palo te imuri nuu. Wala lofi atu le to tele fia whai alato le stala i tū malo e palo tai. O ta pue mai le ofisa au tū le pō na pō, na mori mawina ai le ngā ruru e pēle u whai ngā ruenga, ai ua pōngi sā. A o tali mau pēle to tele na whaatari tari le awanoa e o atua i whai alato le stala. O wa inga masani e i tau sanga ua mawai, ina ua lalanta le palota, o tumu le ofisa au tua whai ngā palota, i le lau atu e sui tau vāo tangata i le stala. Tarua ia wa ainga ua mawai, na whai ai teu te unga o le tūla whono whai ngā palota, ma wha asai o na toi o ni sui whaatu tū mani ala tau komiti, e lau atu tangata i le stala. Ma o se sori tūla whono i lalo le tūla whono whai ngā palota, lea ngā yoinga. O le teimi nei, walu lava le tangata ia, e whailanga le stala. Ma wai ia wha le tūla whono, le wha malu sia o le stala, ma wha malu sia foi, o na whai le palota. A le usta ia inga ua moria ma whaia iai, wha asalanga tupe. O lo i le motu o sawa inisi le ufai ngā ruenga le official komisio whai ngā palota, mo le whaia o le stala. O leo ngā tonu o le masina le nei o meena mua wa iai lunga o fisota inga i le apio fōringa le Facebook. Wha asalaunga wha atatau se ta vale o se van lanu pae. Ma le tala e whaapea o lo ave whaana na aite e neiti mani tamai tai. O leo wa wha iloa i mtanga ruenga o leo, whale pui ma le toi fuataina. Ua mahe o na whaia su e so enga ma ua soa lau pure lea tūlanga, ma i la tau na whaia ia wha asalaunga. Pei tai o le whautuanga mai leo. A toi mori ma wina ni vai inga whaapea, po le masalo mia foi o sea tūlanga. O na longo sa o tūlea i le ofisa, ai aua nei toi wha asalalawina i lunga o le apio fōringa. O leo ua mori mawina i leo wa iei manisi o whaasara launga tau whaasa se, ua whai ai lunga o lea a wala o fisota inga. E o mai le teimi nei, ele i maua i leo, ni wha mao ninga o ia whaasara launga. Whairoa i a tai au, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Baba jero kona wala jero bai ngalo faisi pisi ya masala valungo taro highways state highway losi fulu mai lava le pasi ma le tano I le nei vai ngalo tai tato lo malanga mai southbound all the state highway losi fulu le tano pasi mai Point Chevelia fast ramp fa pena foi Dominion Road on ramp anga I Hillsborough on ramp vai nga polokora na nei vai ngalo tai pasi mai Hillsborough on ramp lunga la papa flow le mai Ftato poloka lava I le pasi mai o Massey Road on ramp southbound. Ia ma poloka kua langal poloka lai sa mai o Massey lai poloka ai flow. Ia pola ai move. Ia ai poloka loku I le pasi mai o Puinui Road. Ia Malembe Drive anga le south le link o le Luasfulu anga le tasi southbound. Fais poloka le nevanga le tai au. Fai fais poloka le malanga mai Sifo. Dei vanga le tai au amata mai Always Gate Moroya Road Lincoln Road for lolova Lincoln Road anga I Tiara 2 fa pena Tiara 2 anga I Rose Bank pasi mai Rose Bank anga I Point Chevelia Western Springs fa si poloka ne vanga le tai au city bound
o le highway se fulu ma le ono State Highway 1 Whiololo na le va druia ngai papakura lai mu mai papakura ngai takanini manurewa lai sama lo ringa lai pisi lai flow after apoloka lava ia le city bound State Highway 1 pasi mai manu kau ngai te irirangi whapena fo'i ia Highbrook ngai Tip Top Corner Mount Wellington on ramp pasi mai Green Lane flow delay ia city bound State Highway 1 ngai taunanga kilani whapena fo'i North Shore ia mal telo isi vai nga Facebook ka nei vai nga tai au ole tala la tamai na leo tulanga ilunga wala nei time tai au tol time lava on sa ia tavale ma ri fe malanga inga nei tai au Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau tavale po e fa fonga mai ilo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whaftai le tano malau mai mō malau whaafonga mai le nei taimi o le tai hao le vai ngala ta mai le nei i le tala o le tau. Wawai atu lua se fulma lima wo i le bevela i Samoa. Ina wa te alei vai Samoa tu mawinga langi le leo le tau le tano. E awawa ni so teimi se manganani se vai ngala Samoa pa ua timu. E ne so taimi o le nei fo iaso tu mau le tolu se fulma tasi degree Celsius morunga le bevela le Samoa le so. Lua se fulma le ono i lona mawalalo. Te whatala whatu ta te pakalame pa anga umalava. Ia le maru le tanga wele Samoa i le atino pele i Samoa. Malo lava le se fua manuia. Tāra wawai le tulanga i le tau i Australia. I le Lamoine Canberra. Whatala whatu e fwone nei tai au pa anga umalava. Ale maru le tai au Radio Samoa. I so se vahenga Australia. Malo lava se fua manuia. Se ko wala poposo le. Onolo i le maru lu le Lamoine Canberra le so. Le whasona sulmatango file la. Se fulma le ono marunga le maru lu. Fa mawina mo Canberra le so. Tolu i lona mawalalo. Wawati mon pones futasi lo ina marulu le nevanga le tai au la fasonon awa o pa utimus fulima marunga le marulu fa si marulu teno le emel pone ile so sini Australia marulu si fo manu yes fulu lo ile marulu le nevanga le tai au la fasonon sul matango fira la mafan fanai de los fulu e lona marunga fasolo in awa o le tau Brisbane sfufano ile marulu le nevanga le tai au los futolu marunga le vela fa mawina mo Brisbane le so mana yo sule lai Perth Australia malu luyal taya fikolo yai a ola popole a sulu le la le mafan fana le ema vela mo tolu su fano na mawalunga a wa tau Adelaide fu vanu mo le malu lu a wa Hobart fu fano mo le malu lu a fa sono na wa pa timu le tela vanga Darwin oko ko e vela foi le ea ia tolu fu tasi a kusal le am Samoa tulanga na lo yai ia le tela vanga New Zealand a mina Australia ia male tau mole o ngā tona ne vaso o tātou o ria foi male talo le tau le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau. Sifuru fitola i ele ma lulu ne vanga le taha wapai atu ia le apung sa mai fafo ia msalom po langa o tūlanga ia ile wha maru le tau male pa o timu o winga nā tau le so ala pa o timu ngal telo vahenga o au kilani ne yaso sifuru mara iwa le maulunga le malu le efa mawina mo au kilani ne so tae au pe au dia le awa ofo pa o timu ni so taimi tu sa lel malu le ea le so matai as for riva lona maulunga le vainga yon tuatu as for raile la pasono awaolang de leile tau as mon mula ne masina la sto nai pe audia le alang de leifo le tau as mon bo le masina fou as sa ala as sur matango fila la alang de leifo le as lua pe au le king's birthday malo ro to tiro ka ko kai manga la lang de leifo fo le tau lang de leifo le as lua na va so mana yatu e foringa mai e fai uia me e langi de lei a mata fo iuni langi de lei fo io fa mo mala vai kauneo ka ke tatinga ngana tu wai nei tai amo oi a tu langa na ile tau ile nei vai ngora tai o le tunu ona papa au so se vai ngora nei la langi ile tunu ngora mo rio mele tau mo tau ile nei asa fo ta tu o rio o le talo le tau ready Samoa so sorry mai ai ia le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitu. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Apa ne msia tātou tala mai Samoa nei tai au awal popole la te whasalau ina mo e pēr tale tula se fuluma le lua la uru le so.
o tātou tala nā mai Samoa pia e whaafonga mo whanongongo i ai ora nā mai se fia mo o lo foi le tele mea sa le putia mai Samoa mai mea lo tupu i le atinu pele i Samoa. So le fitu la sfulua la uri le so ma le fitu puana nei tō whaasala wina tātou tala ia. Ia ma le whawe moe au lia le se fua lau leo le tano ia mo se fua lau leo le sura rida sa mai pia le whianga ngalme mana mo se whaponga o tātou tala mai Samoa pia tala walu i le tai hao a tai hao. O le tūlanga nā lo ia le malo Samoa. Ia mora nei taimi la no inga a whapea o lena tupu mo mofo e le foula i tono pale mene Samoa. Ia vaenga ia ai tātu tausi i le lofo le tua. Ia so longa le lei a mese lava le a whapea o le ua i loa mai tolu masina le la whanga solo i le process. Ia i lalo le caretaker government. Ia o le no inga la o le a tātu whatu tali oingai mei. Iungi, iulai, aukuso. Ia whako tātou mawai atu waka waka mai pe waka uwhaiwhainga pālota pe le ai. O te le loa ia te oe. Mi lau sira fia manau whaafafonga. O te leo teimi tonu o le pane mene e whaonga la vai e le te leo whaipule. Ia la fionga le tua e whaamau ni eini o lātu whina ngalo. O whalonglongo atu nei le whina ngalo le te tau le tua ngai. E mānaia. Ai ele keyword i te tono o le verse le mal tu spaia le na ia whaonga ina. Ele i ta ua lana saunoanga. Ia peila o le vaenga le a e loa le mea tauna whai ai le whaia. O le angasala na ia te ia. Ai ele keyword i tono le whai upo e fulfitu o le iako poe wha. Le lau tanga whai tau ati ante oi. O le nei, o le ua i loa e whai le mea le lei. Ai le whaia. O le ngasala le ia te ia. So, o le ngala wai si le whia keyword le no tana noa tuai. E te mantua fo i ai loa ngaka e whaile mea a leo se mele lei. Ia wai o le sui ngaka e loa le mea e whai a leo se mele lei. O le keyword la le tono tusi o le reference le na whaongaina. O le mena, so a whapea o le mele lei le o si le whia e le whionga le te tai o le malo po le palemea. O tauna whai le na whai. O le mele lei la le na. Ia. Nga ngā okau suasanga koe ngai vaenga ia. O nei tai o langa o la fionga le tua. E le tawana misi se upulanga misi le keyword o se verse. O la fionga le tua. Wale ato o tofo na maua le winga ato o tol context o lo ye tono. O na fai upu la fionga le tua. Fai amfai kako Bible studies kai mia. Ei logo isa fai ngor ngabe. Ia vigi le li. Nei tai au. Tau tō mo anwere Samoa Sfalima Iwa tolu a mo. Hina o luas futasi o tele tu la valu si mai la whaafonga o tātou mawha Samoa nei tae au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. E ata malie manta me mea o le aniva i au pouli. O mata me mea o le aniva. O ingoa ia o fetu e ta ua o fetu o le aniva. Po le galaxy. E whapea le mau o i tuai ngā fetu nei e fui ma o whanga i se i tūlangi. Ma e sui lava i tūlangi e wa ai lea pō ma lea pō. O le natura fo i o nei fetu. A malama le po na o le masina susulu. E le malosi lo lato susulu. Ai a fai o se au pouli o na matua tūlanga ese lea ma malosi lo lato susulu. O ifo i lae maua ai le upu nei. E ata malie mata me mea o le aniva i au pouli. O no winga. E susulu malosi le malama o fetu o le aniva. Pe a pouli uli le po. O upo e whamatalai se tū po o se anga, po o se whamoe moe ua tūlanga ese i se whauinganga le lei.
A fai o se tautua. E le mawhai o nei loa se tautua alofa I taimi o le solo le lei, ma le toa fi malie. Fa to ai loa le tautua I taimi o le vevesi, taimi o ti ngā, ma pua ngā. Fa to a malie le talinga o sau tautua ma sau taulanga, I taimi whaingata. Foi mai le isi filosofia a Samoa, e woso uma, ai uso Iaso Vale. Ale au pouli le po e le manino ma malama le lei fetu o le aniwa. E longa lava lo tatino moni I taimi ta te pua ngai. Ia whalonga mai o tau le whanau. Te le aso tanto mafuta ma te le itangi atu lava I se mea. Ai vai o tau, o lea ua tupu le whaale velawe le ainga o si o tau tina. Tau te iloa le lei, toe o ia lea tu toe o le ainga. O le mea lea alolofa mai, tu iai long tau fai mea le lei, e lei se isi taimi. Fai ia le lei le aso o siona tama a o tilo mai o na mata, pe tau te alolofa ia te ia, manatua, e fa toa ata malie mata me mea o le aniwa I au pouli, o ina te iloa ai, o outou ma loutou alolofa ia te ia, pe fa pe I. E ata malie mata me mea o le aniwa I au pouli. Ia manuia lau fa sauma le nei aso. Fau
Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre malai vaalele. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua. O iwa lua nono, o tasi lua. Faftai. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O le wha toa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia lele I tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na I tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui o COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre malai vaalele. Radio Samoa Swalima iwa tola mo male tautua ele nei fo I vaenga o le tai hao o le oto e luasi fulvalu mino tolo tole tale o le tu la e iwa. Tue pauna mino tolo toi o le tautua le maru o le tai hao le Radio Samoa. So lulu vasta I tasi. Bo le mano le tāna pakalame pano le tai hao tana noa toi le whionga konsula o le malo tu le tasio Samoa New Zealand nei le whionga whi mata pa le selo wha po le malu. Te le vaenga o lo wha mana tu mai le whionga konsula. Au nanga e ao na sili fia le malu le tino. Ya olo ala lampa pa au New Zealand nei. Ya fio mai le tapo kalame nei tai ala whionga whamata. Whaftai mo le taimili nei tai au. Mano si fomoni. Ia, sui fomoni ni tai au fou. Lau sunga I le ao. Tai fo I po karame lau sunga tawai. Ia le ngate leo whafongfong tapo I si tātou tulu. I tua fio nei rau langi ro maua I po karame. Ta maam tina matua. Ia mai se fo I le te talo pea leo whainga renga ma le tapo inga. Leo whainga renga pa ia le tua. Ia e uifun lolo wā ma maru mwele ni tai au ia e whaftai le tua o ni tai au pulu nā ropa maru nā ngari lei. Tā rofa tawai. Ma no le si fua moni au, moni sau noanga o whaane tonu mali tau mo tātou. Ia ai le se mea le nei o langa e ina le loftu no le tātou tua le a Yesu. Tātou mawai le ola nei tai au lo sui fua manuia, sui fua lau leo le atino masio mātou wala foi. Ia wā, tātou tiutim whai o fua o whiangai le nei lo lang, ia, whamata. Le lei, e iei nei vaenga tāua e le leile whamanatu le nei vaenga o le tai au. Staimion ta whalau te le leo le porkalame mo le
sisina o tanga vai o sa tonga Samoa pe ona e tau fa amatali na vai aso mo vai a leo wa mau mai le tulanga i Samoa lo fionga fe mata wa le fatu trainer fenga malo le pasiel talo tupe o le la tatu fatu tali le sila sanga le ai but looks like ila ditilo e ono va fenga palota e fuala ile tulanga ia le umia tu terminate molestol machine kenen ka fa manatu le tunu mengi o kus folau ia wa fa pe le ma fo faula ya lusa mo le fenga palota ka usanga fo ia le la o le kako kikironge o le ata manino ala tula mai ia ole e ono va falta to fenga palota le tu sanga ave mat ia fa stea to vai pe o tapo kala masa ni ole ato to la lo si ta to tunu ia si le to ia tu langa o tu solau si ani vai tau pe no ie nei ele si ta tu tunu u ta pena tu fenga palota ia e alo si le to ia tu langa i tu solau ia e alo ki malanga wale u mo tino ni to vai wale mpa no palo ka ku ie ma le la me ke malanga sa mo de palo ka ia ai o me ka un ko penga ia vai lo tu solau a po tu solau ni chila te mana ole one way ke alu palo ka mai ka fa ia vai lo exception stamping ia foi na ele one way tu langa fa pena ia le fa ta nei le malenga le al malo po a fe tonu te mi fa ia finga palo ia le o mo ile mo ata tu si to ai tu langa ia o le si tu langa fo le na tangata fo i sa molia mo sori kula fo ai ti malanga i sa mo ia i tu langa o ta faonga po le si fo i sa mo para la ia me si fo ia lu palo ele ia lu va so ta mai o le ta to si ave ka sanga i sa mo ia mo le fa kanga malanga tu i sa mo i tu langa tau va malo kula pongo e nga te ni sila au Samoa ia o me o muia ka pano penga ia wal ka penga ia i mana tu ke fia malanga i Samoa ia ka pakolo o le kuskolau ia o langa pa pena ma no fa tele o tai ai I vai ngo tus for lau na fa manatu le tu no o pe la fa manatu fo tapo kala me masani va vena failo tus for lau ma na ina ia maua ile umi a toana process ai ia na e sir fiele a maua tau ngo fi se vanga na la va e fa ka kope fo nga fai ia na e mo tino le ia la ve fo ka ka ia e cha le ia tawai ia ka tala no ai matu ala ro le tunu o kanga ka ye ka penga le mo sa ni le ia e fenga ku mungi tau ta o sa o lo sa longa longa e ka pa ni fi alu sa mo ka ngo ku sola o pa le ku ia e lo vera ka ka we fi ta si la tua na lava ia na yaso ele ale va ver o foi escola o tão fio fo e no se lá faz full de cusola o masan ya fa pe on ala vol que mi processo ele cusola ai faz lá o faz full pe fa pe o le dolo cusola o para aí o cusola um tu lá fa pe e fai ara se com cata vai ole ala pui leo le ave pe tu ala ro si ta tu si le ulanga le e le ku fingo fi o ni aso ta va se to fo ia va nga mane va nga le so no ia o mauti no nei o la le fenta tu pano ta wa langa le sa ta no fo le sta ya o lo fa te tali il la folle na fa te tali pasiel palmene e ono palota ma fa ono palota ta tu fa ia le la o fa fo nga tu le no ia leo wa le fatu tuina whainga malo ia o leo la fatu o lono winga o le tali ma o tia lama le tali manino o le ngape e sa le tai o le whainga palo tata tu whawha ia o te ia te vai e mantua fo i o le na watau o le malo sa tula I mai nei ia e koe kiu le kula fungo whainga palo ia ma whai e o nga palo ka
ia tātou tangata, ia kungi mau, kungi papu. Ia pika ira lea na umare le fono taruai, ia mati. Ia o le mwhai a o karango inga le kiu ngō kulafongo whai ngā pāloka. Ia le ala wo o mai le ana nafi, ia sona nafi. Ia o whaka apere parmengi. A o le pāsia te unga ia ngā kue whai, ia ere isi kai me koe whai ngā kiu. O rono inga o le pāloka le la songi. Ia e whaanga ar kulafongo wai. Le sa whai e le pāloka karuai. I tausanga o mwai. O no o le mwhai on kiu le tulafongo whai ngā pāloka. Mangkua kulafongo whai ngā pāloka le ngā kue kiu. E koe ave ai le ngā pō sare aula. Ia, ai mai se la, le mawhai ei o ngā pāroka kui whafo o ka kukangaka. Ia, o le mawhai la, o le lunoinga o la warua le kulafongo le sa whai ngā pāroka lua oru o kasi. I o le ngā o le whakaungi ngai kusoro sili, ka vai kiu ngō le kulafongo. O le umar pāre megi o whakaape. Koe ale, o le whaakari o marilenga mai le aro malo, ia maranga poro inga whaamuka aro ia i roi pāre megi. Ia ka penga ro mo le whinga pālo. Waftai o manino le tulanga le pana e sano iai. Sa tau wha matali mai manil wha whau mai la tino ui le tulanga o i tāpenanga lau whiong for konsula ma al komiti. Ia mo tātou wha mna tuina le tuto tasi o le tātou malo i au kila nei. E nei nisi whaenga tāua o i lito tāpena. Io e tawai sa i mali wha manata. E le wha pia e ua ta apere pare mingi o ngare ka ngui o ka o kasi. Madi. O le ka uanga o kasi tawai. O sta o tonga. Madi la. O tātou tangata fili ei matuto tasi e whai e are fili ngā makulanga ka penga walpu rea o tātou atunu ua nei o ka koukangaka. Ia rono wingara. Ia e tā ua haare whamana tuina o tātou tuto tasi. O ngusu kou sanga re o ingei. Ia e whamanatu e mata taro atu i tātou tunu ka ko a wai whamanatu ina o le tātou tuto tasi o le sao tonga ma pūlea i o ka kukangaka ia le tātou lava maro le ala wari ari po i fu i tūlanga le paari manino le pūle lea ma le ora sao loto o tātou tangata ia whai i langa whiwhiringa a wā le whiwhiringa o le parmene pūlea si o tātou malo o le tātou o karambe ia o le akore iwa e amatari tāunginga ia e lo ta pena lava e le maftanga so whaatasi e whai au ia le tātou whai ngālotu ia a mai alea ia so o mori saunanga le tātou malo wharongia le sunga ia tuiono e whionga le rifai pule le sa whai e le piti le te wai ia ia kula pongkulu le siksengi le umanu iena e tātou tamam tina matua ia a mai ia o sisi le fua New Zealand e le mpeang ku worka ko whaaralo ia New Zealand a le ka ke ngofo i New Zealand ia a mai ia o sa o tāna ko i whai e wha manatua i ka ko kasi ia ma sisi e lo tanga vai o se tātou tunu ia nei whawhiwhianga pe a mai a ongo whiwhi ia ma se taumastanga mama ia onga whai oi o ka ko waso sa loe ka ngi subuo u mai a ia e tano tua malanganga maulalo mal whaaro le tātou tunu tātou a wai tātou whaano no manu mo le tua e tūlanga wai eisi o ka kōkungu le pāle mene ia wai tāua kere ka kukalo o le mea ka ua tawai o le file mo le tunu a kongu po i o urai baingi tūlanga wai e le pāle mene ia o le me ka ua le file mo sa mo o i file tini ia whaua o le mea po i lea ua kupu se kupu mai pāle mene whapen kalasi i alkai me kura i me a le mea tā ua se o tātou tunu tawai o loo palu pui e laro whaavai
o le tula po fa vai sa fo si o ka po wa a o ma vai ro mo ingo i meu pa ton fo la o i pa me ia ma mo e ko fi de mo si o ka ko ku ele pa po ina fo i le se ta to no meu ko o me la ve sto ku to no pa me a o ro a baru pu ia me o i la ro fa vai se ta to no le ga se me fa po inai me ka ua ia pawar fide mu ia o sa lo ko fu ka ko fide e e se ta to tunu ma no ma tango fiele sa no fo i male fa mana tu la tunu e le nei tai hau ala ta fai u tulanga masani wa te lo fo i ia o ta tu lava ia ia o lo ta tu tu lava te le o fu o fa le anga fa to anga mai sa mo ia ma te lo si fo o lo ia pa wal ta tu sa fo so soni le economy sa mo la to ia ka ko fa ka de masangia ele va pe meu kupu par bingo wa ile o le o yo paro mo fu fa ele le nga se ta tu o ro fa ngo solo a e tu langa masan ya kai de ni sire nei ma tu ma no le longo suo me se la va ile sile fu fa ele le nga mo ro e mai se ta tu o pa to anga ia me se po i me ko lima o e lei tu langa fa pena ia afta i ro a fe ele fa mo mo se ta tu ia ai talo tu pe mal fa ro ia se si o ta tu sa o ale i ve ta ma o me ka o ta vai o le vole pasi e ka ia ai ku pinga mala fo ku o fu pa ele le mal ni pa to i ia me se ku pe fa mo ia la ai ku la fo mo pe ma fata tali ele parota ia okupela ia e ngati tupe fa mo ia okupe mo aku i fuo pa ele anga fata i ma se tatu tu e longo nai de nga fa kai ia ma tata longo pe fa ma se fa u tu langa ia ka kuanga ia o rogo se tatu tu le ngate le opi fa toanga ia o sa fo i se tatu tama ai ngai sa mo Malo, lau whenga la konsula, wha malo whawtai tele mo le porklame e le nei tai hau, manu ia whaiva o le nei fo iaso, manu ia fo ile alo atu mo le whamna tuina o le onas futusanga o le tutu tasi o tātu malo. Whawtai tele te vai ni ka hau, se mata porklame masani, ia manu ia fo i whenga ia se tātu tunu ma tūte ma whaiva, le tāpua inga ta maam tina mātua, ia manu ia tere rau sunga ma le tātu le tio, ia koe whiro i fo i. I vai so i ruma, i fa so i fui e tawai. So i fui o le tunu mara wha whonga mai o le whionga konsula o le malo Samoa i New Zealand nei le whionga whamata parasa koe wha po le malu. A ini sa vaenga ni fia malamala matili ai le tautua le whionga konsula malana ofisa. Tolu o tolu tasi o tasi lua, tolu o tolu tasi o tasi lua e le whainai mawai. Ia unanga mai konsula Samoa. Vai atupuna e lokolonga
Samoa sa aloa tole pese malawa pese la Harbour Light Express ile tu tuar with Samoa Sfalima iwa tolu amo wa mai taimi malulu mar timbo mar masi se pe na yede ne yaso kai miale kaunga de lei pa o ta vale lei full service o ta vale ma me umalava o tu tuana Tire World na Auto Limited so Victor fa se mai mo ta to report le foi ta Victor malola vanga lo good morning uso morning to vice for mama le maro stonga maro on sai maro to sai Taro foi lau tapuinga maru Samoa nei tapua sinsina. Ina makuta mai kon mota malau nei tai au. Malo la vale on sai maro foi tapua e te oto. Malo foi malo le. Lo si juju ma foi val nei tai au. Kau fakim kim mal kai au. Sa o ta vai fa singa de anga tala tau. Si ma foi sa vi. Vai koe vai fa leilo sa. Vai po leilo uma. Vai po leilo sa vale. Foi ngā vai kau ki di tau. E tu se foi de leo ta vale. Se foi de leo sa oki. Ma koro fasinga ma se runga au ala. Ke wai koro kau ki rea rula varo ta vale. Vale se de ka. Koe siaki a whapero e tula moti noa o mai tonu. Pai na mato so sani mo e natu langa. Tari poti uso nei tai au. Sai ta vai mato noa a mata se de tato ponte sini. O le iwa tasi reo lua sa la wha lua ka kotiso sa la si tulima. Mana tua sugo sene de so se te auto ta vale I mato pamu. Whanga ina ro e korka te, ngata folela o e poinka scan tono tato whalolo mawalo pa upa pe usuro sa I a mātou. Kong kesi LPG, mana tua kong kesi LPG, pento e fio loso fitu tala I tongia I tato pompesini, a whapeo whare tonu ro kong kesi tau leanga fo I whenko soa paku sa kong kesi fo tono lawa tato pamu. Oane ngalo lo frasa e mese fo tanu mei, tanga wa ira veta to se iwa yaso ta itasi ya tu lava lo noa, ya malo no me telefoni ya I lava lo ile laki. Ya ole tato whanisi nia, ole matutu atusi tasi li matoru istamaki rofa lea lo sa, ta penine whare tonu a ni lea o fau lo pa anongo pa o, ole fasi pe pare wofi ronga pena a puk marawa noa, pa tina matoru pe pare wofi dua sutala te pataka wain, mata whalea lo full service, transmission service, I tato wharisinia, lo whatauina wha mātou ia lifit, a po lifi o tato tāware a mantua, tato whawiri lawari whina mātou, a pari lif, o le loing, o le snoko, pūpā, tato wharia tato wii pā, a whapero o a lo lava wharo whaaso, e tata no me hoi, e whaisi tata no po tano tato pisa, paso soani mo oe, whatauina tato tāwari, a mohi patau o whaatau, SUV, hypercars, tato wharia o tato whawiri, o le two-wheel drive, four-wheel drive, Tawari umalawari whatau tumini, umatu teuka, umatu ia sikine aku whaulava, umana risi, umana whapide snoko, ia tato pūpās. A whapera ki ue whatau, whale ke moa isime whauko ere ngot, paila umaso whena tūlanga mo. Oe, a whape ke moa tui insau tawari tuai, ai watu sau tawari whau. Ia, bauwari pa ua, whainga aparai nunga tato whaina sentongi, I masu talatine, le teimini a masa ilwe aso mo tawali. E telefoni o iwa lupi tu wha tulu rua lua o iwa lupi tu wha tulu rua lua o numena o le tato wharisinia o le tato whatau kasi fitu suru techo o tara papa ufou pa tuai tako tuki mea kuia mata masa sulima I pa ile lua furonga ilunga a whapi kura mo kino a mero ta awari tonu tenga whakitau I te stile whawhiki mea I a piki rawa orko inga mea ke te mga oi Te mea mata tato whiki mea ke lua futala I le vaiaso a whapeke mga ikongi I le kasi kausanga te wani masini Pai mato whena tūlanga a mata to pa umakai Makai a mata mai sai tau tasi nga tau lima Ulira wa laina te ape sui pa wharu ta wali I le tato whapau Ia tau tato rafta pesi tei lei pai Ia mane winsko ia se fitu masina HSC Tato whaina umalawa ufonga ina temene I tato lala I e rua o le whaipau a ngata whaile o le tato wharisinia. Me te whoni o iwa rupi tasi o le tolu to o mani. Ea whapega wa tawai mo rau noa mo le oro whai marukiri man le tai au I hoi mai man lia whapega. Victor, whaftai mo le poti nei tai au mani whai whaiva o le nei whai so lulu wa tātu au lia. Ea whai o le tulangana il tātu pakalamara nei tai au. Whamalo whaftai le tino ui le te talo mal tāpo inga man whafonga anga.
Nā te whamanatu o le ana mai nei le whionga konsula o le asonga fua la so maro lole o le King's birthday. Le whatunu wa ia le pokala mele o le whamanatu ina o le onos futusanga le tūru tasi o le tātou malo. Ina nei te uafsiri nisi po a whia o le asonga fua o le King's birthday le asonga fua na o le basa fau. Ia o le lai maua e whaingo fia al pokalame. Nā le sauringa lotua o lo whapenao na te ina e le maftanga tu patasi na whainga ruenga le tua. Ia ona, ia te loa paule sauroanga ami fo le aso, whapitoa le whionga i le whaipule, le Green MP, te anau tu iono, ia o iele na saunoa whapitoa, ia le ngate leo saunoa fo i mana whionga na tātu konsula. Ia na mai aile, manai whawhiwhianga, ma le light refreshment, a tala noa nga il vaenga mama i nge ki au e se salo aku ki alaku o kakawhiwhi se pa umwa ma se vai a tala noa nga i le tawaftanga mama light refreshment ia nga au e sir whiri le ia a kako ward sang wisi pe ar kamar nga ke loe kalwhenga limta tau ia o nei vaenga na nana o te whamnatu na tino ule nei fo i tae au fau a o tara pokalame na tara tala fau e le tau leiva e le tau nei ia ona so e fo le mal tara pokalame fia mai so nga te tia whala tusti tia whawa o le tautua le Samoa mo oe na neas timu ia ma lo whafte tere lava ma o le mawhan whana o le lofo le tua leo ina mo tia le sui fua le tunua ma se lava na i o tātou ma tua asit sina o Samoa ma nuia ele nei aso to ona nei tamai neni se fua ai manuia Manatu le mafutanga o e O e mana tua maita O tu mawita I lo fatu Boma Ta te tala no ai Momo sao se haso tato e fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tau sao soni o lau fusi mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o ia
La upele Hey, hey! Malo fo le tapo inga le tunu. Ia fa fo mai. O se tamatala vau sa whano le ola e mā fo mai se manu atu ngā o tā alma no wo i se tā alonga e wha vai. I lunga o le tā alonga e piona whewesi e o le tamo e wha sa sa o le east ngata po le run it straight i Palmerston North. O Ryan Statterweight e sumaliwa tau sanga. Sa ngā luere kompania le main freight transport i Palmerston North e piona iei mā anga o le leitio New Zealand. Sa safa se manu atu ngā i le ulu le temi sa po e nai. Ma awina tua i le whalemai e ana wo, e pēna whaari ai e le rita i tai leo leo asiasi, Commander Inspector Ross Gratham. Ma i whaari ai sa maliwa i lava i le whalemai i le pōla songa fua. Whaari ai Gratham, o le ta longa o le ta alo poe sa ta alo i te kuluponi wo e whaavai lunga o le whaato sino se ta longa i lunga o wala so tenga lo tele. Le ta momo e tangata e a wai se sao sawa e o ina fas. E o iai ma whaasanga i le isi tangata ma whaafto ai. E unoa lea manipulo mo le pui pui o le ulu. Ma ia ta wai se ta alonga i le whai iai ni ta pene penanga, ai e anga iai ni atu ngalunga i lon saunga le mo. Ma ia ta pai so se i se manatu e awai le ta alonga ai po o le fia fo iai. Ina ia toi ma fau i se tulanga ma tio le matio le saunga le mo mani manua. O lea whano le ola, e muni muni mai lea ini se to lua sa tau whai matapongia ma mo mi ai sakia fo mai le teimi. O le tālonga o le tā mo e whaasa sa o sa whai o kila ni sifo i le vastor wai. O le isi o le tō lua e fōringa mai sa kekere kingo. O le tālonga sa va iei ali e tō valu o tō la whai o la tō tino ma whai ai. I le a wai le tālonga mo le whai lunga tupe luas furu afta la. Sa i longa o nā di ani ma iei ni whai tionga whaasanga i le tālonga i le mai ai o le tālonga le vaso ma vai. Ma wha ma tu ua i tangata wha pitoa i whai ai e ni atunga lunga e winga. I le matau tia telo le matio le tālonga. O le ofisa silo le whaalabrum tonga mo so sanya le Headway Charity, Stacey Mowbray, sa ia longo ai le Johnny Sila, e le ai ma se whaale tono manatu, o le talonga e whaamanu o le ai whai ai. O tāne le tai tai o le pātia le Leipa Chris Hipkins i le te ena le te ulo le pātia le New Zealand First, of our vasa mane Winston Peters, i le tūmau o na lato le toe ngāru lue. O Peters o le ai e tūli mātu i le tofinga sui pārmia, i le teitai o le pātia le actor David Seymour, sa ia longo ai le lo minga le New Zealand Herald, ina o ia te ena i le ngāru le whātasi ma Hipkins a alo mana e whainga palo to le lua whemare le fotolo. E tū mau ato tōna ia te ena lo latu toi ngāru le whātasi. E sa longo e Hipkins i le programa le Morning Report, le Johnny Sila, o lava le ume o le teime whau whaunga whaia Peters, e wha marasi ai pātia usta ia mea mana o aini. Ma ia tā wai a whaia mana na oia tangata ia Christopher Luxon, David Seymour, ai Paul Peters e whaata mo eana tunu e peo se whaaringa whai mea maali e. E ma whai lama na lato palo te ain. Ai a whaia mana na o se whai ngā malo solonga le lea ngawham tamu whai ngā awina mai ni whai ngā whaatangata māti tua e whila whula whai ngā whaparakiki, o na ave lea o le lato lango i le leipa. Ina o te ena Peters i le ngā rurue ma le leipa mo le whai ngā palo to le rua whai ma le rufutolu. Ma li liwa nei foi Hipkins ma te ena ngā rurue ma le New Zealand First, ma ia whai ngoai le pāti o se pāti malosi mo ni whainga le mautu to e vesi. Tala no ai lau whai li poti la Silanafi, sa whaari ai li pāre mia Christopher Luxon, e na te ena foi le ngā rurue ma Hipkins, o na ele eise to mai o le leipa, i vaenga o to mau ainga. O le tamari longo a mo le manu sa mo le malu se mo se tiki wa ia tapa ina tangata Pasifika e tilo mari tutoa i le wha matau e ia i le wha mai o le misela. O le malu o le fau tua fo i wha i tūlangi le tau tua o le soi fo maro loina a le National Public Health Service. Ma ia wha ai o tui pui o le MMR, lea e mo a pui ai wha sanga i misela mums e ma le rubella. O lo ava noe o no mastutongi tangata umo a te aroa. I le whaatale no anga ma John Pulu le programa le Pacific Morning e le vaenga o tala le PMN. Sa ia whaamatala ina i le tāwo tele o tui pui. Ma ia taula i ai le maawalunga tele o le whaingo fio le pipisa o le misela. O lo tilo i le whaatosina i le whaio tui pui. O le siria ma le 20% o tangta Pasifika i Aotearoa.
I se taula inga e au sia ile valsuma le 5% o tamaiti. E rua tau sanga le mātutua e whaia tue pui. Sa lapata ia i le malu i le maulunga le tūlanga la matio a te roi le pipisa i le misela a o whao popoina le numero tangata a fia i ni vai aso talu nei. O lo amana i le malu i le tō telo tangata e tō wawa fiu i le whaalonga so i la pata ingo so i fō maloroina ma a vele mawala e wha palapalai e winga i le whaia o tue pui. O tangata lona no fo la lata i le me ongoto i le vaa o fitfita le Samia ni sila le manawa nui i Samoa. O lo whawo pēr le popole winga i a ona mai swau uma vai la au mai le vaa. E ula vai le langono le komiti fau tua o le o tau tau ngā te whale o le tunu. O lo saunga le mumor whango teina. O whanga i le sau a Faaso Junior sa le upu o lo o alala i tawitoala. E so mo le me ongoto i le vaa o i whalia. O lo fe fefe lava tangata e tau ma whaina i ei a ma whingota. E whango teina tūro late le vaa malepe. Sa ia whaari aile le Johnny Sila Pasifika, o lo wha whainga tāpe i tangata ono nu, o na oe whaanga ngota le teminei, o na lo iei lava masa salonga i le moa se i ona. O le manua nui sa o se o ilunga o le a au li tala whata i sauke o polu iau ke topo le tau sanga o babae, a le i mū i le afi mangotoai. Wa mai alawana ave e sea fita le Samia New Zealand i le kiso swau umaisi vai la au mai le vaa. Sa ave se fo e le malo Samoa i le tapu sa si o miai le 2 kilomita fata fa faule sone o si o miai le va anga ngoto mo fai te tenga i le aso suma le lua February e pe ona fautua inai le aua nei whango teina. Ma whaari ai le te fono le komiti fautua le o tau tau ngā te whale o Samoa fui tupa i mau simanu o le o ngā sami o saunga le mumon whango teina. E sa whaari e whanga i le sau o lo popole lava i tingata ma o leo toe tusa i le telori ai pe ona sa i moa ma ia tā uai o lo whakarikari lava kankalau kele i si tali mai malo sa mo ini taui tau tupe tā longo le whaia onga whaululu o laula kapia le mana Pasifika whaalongo te ana umanga o le a vea mareisio whaia onga whaasanga i laula kapia le Liona Peritania ma aelani Australia i aiulai o whaalongo reisio whaia onga longolango i a tau tei kefu mo le ulua i aula kapitu whaatasi e tangata apoliki Australia ma le Pasifika le oilo ai o le First Nations and Pacifica Invitational 15 mo le ta'alonga ma le Liona i mere pone i la solu fululu i olai. Sa wha maoni e le vastolu ai o le sui mo mo le aula kapia le Wallabies Australia ma le whaia onga foia le i kare tahi e tonga kefu o le whaia onga whaurulu leo o le au fili o le na vaenga o whaia onga o le au fia i ta i sa whai musui o ta alo sa moa tonga fiti ma le First Nations. O whaalongo e fitu whata alonga whai taulia sa ta alo i mo le All Blacks ma ave ai fui oia. Ma se uluai tanga te ta alo Pasifika e kapitinina le peuli ma se tamata alo mua e le so tanga mamaori e te ia le haka. Se furuongo tau sanga o ve mwhaia o ngai awa kalapu i frani ni sila whape ma Samoa. O le kapiteni taulua nei le moana Pasifika ma le tamata alo le Wallabies le tamatonga Australia se kope kepu. Ma le whaia o mua le leini luma fiti a Simon Raiwalui. Wa au fiai fo i le vaenga o whaia o ngarangolango i le au e au fiai ma le sui longo rongoa mua ma le uruai tangata poliki sa whiriwhiria le Wallabies Glen Ella. Ai o le au filia tamata alo Australia ma New Zealand le AUNZ Invitational 15. Mo le tālonga foi ma le Liona o le a whaia o ngai le whaia o ngā Queensland Reds, Les Kiss. Ai lango iai le whaia o ngā tolua nei le All Blacks, Ian Foster. Wa whaalia se lo ia mo tālonga o tangata e a wai te whasau atu. Wa whaalia se lo ia mo tālonga. O tangata e a wai ta amarusanga o fusu anga e whaia solo e au noma le whaatu la whanoina po le Underground Street Fighting Competition. E whaono mori e ne mori anga whasori tu la whano. O le ta amarusanga o le tupo mangala po le King of the Streets. E peona ave i aile langolango le lia fusu i ta amarusanga o whai pelenga wha professor Fefiloia le UFC a New Zealand, Dan Hawker. Sa whaia le whai ungore vai aso i tōse whanua i se vaenga o Kilani. Le tos furu lote ngata sa fufu ai e unoma se fa te pula au le mamafa e limas furu afe ta la le fa ilunga tupe sa tau va yain e pe ona muli ane fa maoni e hoka o te kata uma sa tau va e maua le te ia feta la e te wala tu le upenga ale the doctor o se upenga fa salalau ma ta alonga fai tupe ma mea alofa ma wafua e yele so tanga ma le ta marsanga o le vastol wai sa fa dia ilo leo o lo latu whaasenga ina le ta amursanga whaasanga ili tula whono lo iei nei.
O le whaia o ngā mōmoa, o tūla whono i le universite mo su NSS au kilani le AUT, Greg Dixon. Lai a longa le Johnny Sheila, o lea tāmarisanga i le whātangaina, mai whaona o mea ma se whawhitauri, i se tūlanga o se ioenga e ave iai. Mai e tā uai o se tūlanga e whaona tupu mai stanga ta fusu, e tū ngā se manua e o iai, ai pe whano e whoi leola, e iai mafuanga o le tūla whono moni mo lianga e whātoa iai, i lalo tūla whono o soninga tūla whono. Ai te mere o le iso le to suma le lua sa awa i le tāmarisanga o fusu anga e le whātula whono ne o whāsino nei leo leo. O lea tama i ele maanga le porkalama le Church Point le Johnny Sheila, o se suisi ni o le kenga le mongo mopi beo plenti. Sa tau vaina le tau vai o soni ngantu la fono e mate tui nai me alu iai. Sa va ai le acta o le tāmarisanga sa whaari e lunga o wala so tenga lau tele. O le arisa i aina manatu, o lo a waise porkalame mo le toi whaalele o lo no langa po le rehabilitation program. Sa langa e le porkalame i a lea mata upu le matanga rua ngō wharpui. Ma whaari ai e le whaatono o whaatinonga mōtanga talau tele David Crick. O lea sui o le kengi ma le tau vai le tapu vai sa avi e le whaatinanga. E a wai lea porkalame ese tau tua sa avi e le whaamauninga le whaamasnonga. E taru mai ona maua ne whaamatalanga fōu e winga i le misia o lea sui o le kengi o le porkalame wa tui nātua i nei. I leo leo. Tala nao ne yaso maua le tunu le whaalofani manu i le so, Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le lang